Panooras yung manen kayam, itanong kung daw ay kaya mandaigyan, tituloy iti may manen napakasaktan, ngayon kam napili ay tampok lain, channel kayo, Iloko Love Stories. Kesta karod, yaman na, kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagting din ngayon. Nasaya at matlata, senyorito. Ibagak nga ta, a plano mat ni Madam Candida, ama pan ijay Amerika? Wan gayam to niyang, saan ka dilata kimon kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kan nakasaritak, senyorito. Kasta ka di? Kumusta da ka no kiniama ipe? Nasaya at ta kanumat. Kan naibagak apimanaw kan ditoy. Anya? Kat sipod itin, saan matan nga imawawag? Anya? Naputan matan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga ta dirit na ita. Talaga nga ta? Saan kan nga kita pa ikan Eloisa? Ada manen awag. Kat ni Jonas. Hello, senyorito. Naputan matilin niya. Wan nga rod, ang mayatan. Anya jay ko nam? Sipod na aman ni Eloisa pimanaw akong dita. Saanan ngay mawawag? Wan, senyorito. Nag-texak ng awan mat-text back na. Kasta ka di? Sorry, na iba ka. Kayat ko laang mat amaamuan no anya tem makunana ng awan mat. At siguro ang nagsakit tinakam nan. Dahil papanalakit di adi kam to nagkita apulos. Mabali na kasta. Sige to niyan. Awan mabalita. Nasakit man tiriknak. Awan maramidak. Siguro, ipas na kulangan ti trabaho dito eh. Barang mailiwliwag ko tinakas ang nagbanagan ti umunang ayat ko. Senyorito. Alato niyan. Baliwag tumanan ti umawag. Bye. Inidap na. Nasaya at mat. Amangan no, may ilawan ko pa nga ibaga asumaro no ni Madam ije Amerika. Anya nga tangag paiso. Agkita dan tupay nga ta kan Eloisa? Librita yon. Apaman na makapanaw ni Madam kakadwa. Awan mangiparet. Nga orinal daw rinabi tayo nga ginom. Mayat no kasta dawal. Awan sa bali nga rami din tayo. No saan nga agpaimas si Dibiyag. Mabit lang kakadwa. Ni Madam. Hello, Madam. Anya dawal. Ayan mo. Umay ka dito opisina at napapanta. At dati di budi ka, Madam. Umay ka dito, idarasam. Awan, Madam. Umayakon. Hinadapnan. Sa dino nga tadi papadan mi. Sa dino ti kunayo papanan tayo kan asino ti sarakin tayo, Madam. Ni Mr. Wagyo, ti kontak ko iti siya po. Agsara kami ti may sa Chinese Seafoods Restaurant. Akalukluka, ti asin ti plaza di Capital City. Kasta ka di? No makapanawak, si kanto ti makisindarakan ko ana. No anda sumaro no transaksyon. No problem, Madam. Sige, partakap diyag pataray. Diyag kaya ti agor oray ti kasindarak ko. Saan mo matapatayaban? Katalusak manin dito'y lababo. Nasimpa manin dito'y. Isarunok ti aglaba kadag iti inikat ko a kurtina. At daman nun awag ko. Niwat kayam Eloisa. Agyaman na tay mawag manan. Hello, Eloisa. Awan.
pumanaw iti mabiit, kit makapag-inistoryatan to Augusto. Surutan na kano ni Jonas sa Amerika. Saan ko lang amo Kat, kumusta ka matan, Eloisa? Sa dino ka diti ayan nyo itagan ama ipe. Saan ka nga danag? Awan pang ibagbagaak no sa dino ti. Hello, Eloisa? Hello? Naitapmat kaya ma. Busy tilin yan. Anyamat nga minan talaga tigas-gasat ni Eloisa anagayat. No, apay kat nga min akasta. No, pobre ti babae, wenno lalaki. Saan akayat dagiti baknang amanugangan wenno maikamang iti pamilyada. Kas iti napasamak kada Eloisa kan Jonas. Ay, aniyan napakasaritaan ni Ayan. Oh, anya kay Jonas, kumusta ka ditaan? Okay lang. At ang trabaho, mami. Anya, kaya't mo asawan, ada plano mo agbayag dita? Sorry, mami. Kayat ko ti makalipat iti inaramid yung kada kami kin ni Loisa. Karamba! Anya ngay naramid ko ti sasawab. Ti panang papanaw yung kada Eloisa. Inaramid ko na dyan. Tasaan na may kari may kamang kada tayo. Sige, mami. Natong palan ti kahit yo. Iso abay-bay andak kumamatan dito'y amang lipat. Please, mami. Bay andak kumapilaan. Sige, sige. Sika madlangan ti baka mo. Saan kayo ang matanagan kanyak dito'y? Agawid ak tumatlaan. Saan ko lang may bagano kano? Sika ti baka mo. Ngam na mailiwakan ka, sumurtak dita. Anya? Oh, apay naklat ka. Awan, mami. Kunak lang arutan na bayandak pailaan. Mailiw ko na yun. Natural! Ha, anyakit nga rodan, sakti inam. Oh, ada katimat lang patag ko kada kayo. Ne, apay, akas sa tibagbagam. Natural! Ipatpatag ka, taag may sa ka nga anak may tiday di dadin. Agsupa din sa tibagbagayo. Kan aramidan nyo, mami. Aniya? No talaga ang napataga kada kayo. Saan nyo ko mga impaidam ti pakaragsakak? Ha? Sige, mami. At daditan. Sige. Baliwan tayong tumanantag sa Rita. Masapo lang maturog ako at dapat trabaho no bigan. Bye. Oh, adala nga rodan ni tiyatayo. Siyak pa'y lati si Diranda, hindi pa nagsidat akin Eloisa. Masuron kayo, madam. Ada ka di sa inyo nagustuhan. Ada ibaga, ti kinasarita yun ti silbo nyo. Ni Jonas, jay kinasaritak. Ha? Di mo't gaya manak yun. Nga mapaya nakasuron kayo. Siyakit din ti pabasulan na, hindi pa nagsinad akin Eloisa. Kati sumat lang ti rason na pimanaw. Kan saan pa nagpakpakada? Di tati pagkakitaan. Napatig una iniloy sa kingkwana. Ay, ayatan na. Sakat kaslawan panggap na nga agsubli dito'y. Simrek pa yan iti trabaho ijay. Kasta ka di. Bayakan ulaan, tayo liwag na ti sakit tinakam kan ladingit. Oh, apay nga grungit kadawan. Talaga na in love kini Eloisa, madam. Ngampi man na Jonas, ay senyorito. Naipaidam keng kuana niragsak. Lading hitak at talaga.
No sa anak ang nagpakada kan mami. No apay ang nasakit tinakam ko kan kuana iti inaramid na. Amo, tila ang kinabaknang na tinapatag kan kuana. Dayta tiga po na, adi na kahit ni Eloisa, amay salang anak kurapay. Ngam no adda pa'y gundaway nga agsabat ti dalan mikin ni Eloisa. Kaya't ko asilpuan, tinagupad nga ayan ayat mi. Ket saan kunton nga ipalubos nga ginadayo kami, wenno agsi na kami. Wan gayam, awagak ni Tonyang. Ket alaak ti cellphone number a pangaw-awag ni Eloisa kenkwana. Padasak akong takan. No, saan ko man ang makasarita? I-text ko. Ket uray kaskasano. Mabasa na ti mensahe. Ala, ang tawag ko. Kat ni Senyorito Jonas. Hello, Senyorito. Kumusta ka, Tonyang? Kumusta kayon? Nasaya at latamat, Senyorito. Tonyang, mabalin ka diti agkid daw iti pabor? All the time, Senyorito. Basta, kabaulaklaki din, no, niya day taapabor. Itad mo man kanyak ti number ni Eloisa? Dayjay aramatan na. Anya? Amo, binilin na ka, asan mo nga ibagbaga. Wano, itad iti sa bali. Angam, pangasim, Tonyang. Sorry, Senyorito. Saan ko nga maitad? Saan ka nga danag? Intun umawag manan? Ay, no. I-text ko. Ipakadak kan ko na. Sige. Saan ko akayat akaguranak ni Eloisa? Pulos ton, adi umawag wino ag-text kanya. Wan matkit di Oray kaskasano, makasarsaritak, Senyorito. Sige, Tonyang. Maawatan ka. Kas itinakunak, Senyorito. Ipakadak nga umunakin ko na. Wan, sige. Maawatan ka. Baliwag tumanan ti umawag. Wan, Senyorito. I-text ko ita. Saan ko basta maawagan? Mga no, makasingaakan ko na. Alawan. Sige, Tonyang. Bye. Bye! Talaga nga ay ayatan launay ni Jonas ni Eloisa. Uray addan iti adayo. Isupay lang ti adda iti panunot na. Angam, piman. Pinagin na dayo ida, nigasat ako nada. Sapay la ko ma. Tay palubos ni Eloisa ang maalak ti cellphone number na. Tapno, maawagak. Ano, matext ko. Kahit ko lang ang maamuan ti kinapudno. Ay, adda akong dito New York. Ngam isulat ta tilinaon ti panunot ko. Uray ko na nga iwaksikon. Asaan kon apanunutan? Saan latta mapunas? Ni Eloisa ti umuna, ken mauding ayat ko. Awanan sa bali. At teta, nalpas ko matlaangan dagiti nasken nga aramidag ita. Makainanaak basit. I-text ko man ni Eloisa. Ang daawag ko. Nemuni. Ano niya nga tamot ti ibaga da ito eh. Hello, Senyorita Monique. Hello, Tonyang. Ada ka dita ni Tita Candida? Awan, Senyorita.
Itay pa'y bigat at mimaraw. Kasta ka di? Saan ko kami na makontak ni number na? Ang mga no nakaop wano lobat. Kasta nga ta? Padasin yung lata Ngam, no napatag ti ibagayo, kat maitalot yung kanyak, ibagak ton. Napapiga talaga. At pahada ko makankuana. At pa Manila kami ngaminan kan papainton madamdama. Anya? Agpakada ka kunam, senyorita? Wanton yang. At pa Manila kami kan papa. Flight me inton barbahon. Ag-flight kunam? Kayat mo asawon. Wen, kas na kunak, mapan kami di Amerika. Sige to niya nga, padasag man ng awagan. Ngam saan ko makontak? Awagak tulangan, no, da kami kin papa di Manila. Senyorita. Sige to niyang, bye. Bye. Ay, mapantay di Amerika? Uray ni mata. Di, agsasarak da itay. Ay sus, ang mga no pagkasarandan da munik kan Jonas. Ay, naspak ti raya-raya. Talaga nga awanan gundaway ti ayan-ayat da Jonas ken Eloisa. Anyak tumata ti aramida ni Jonas na makita na kay Amerika. Uray anya ti bagpaganan ton. Basta, masapol matungpal ti planok. Uray pa kay babaan ti dayaw ko. Tinapatag, siya ti pagtungpalan ni Jonas. At tayta, na-text ko ni Eloisa. Sapay lang nag-text back. Kun umanugot, nga itid ko kin Jonas ti cellphone number na. Anda nga tapay serbi na dayta. Agpa-Amerika matdamo ni. Ay, ada text ko. Ay, ni Eloisa. Nag-text back. Basaag man. Sige, Tonyang. Itid mo, takayat kumat ama kasaong. Kayat ko ti agpalawag ken kuana. Tadi na ibaga, arupat kwarta Yes! Itid ko kano ken Jonas. Urayag ti awag ni Jonas. Text bakak ni Eloisa. Ang yaman na friend. Amom kadi nga aging ga ita kat si kalatate ay ayatan na. Dayta, isen kon. No bilang tapon no ti atap ko, apag kasaran ta madam kan Mayor Solomon da Jonas kan Monique. Umanugot nga ta ni Jonas? Makapagkagkag nga ta? Ni Jonas! Agyaman na taimawag matlangan ni Jonas. Hello, senyorito! Nasaya at taimawag kayo. And the good news! Anya day taton yan. Impalubos ni Eloisa nga itid ko kan katinambar na. Oh, nagsayatan? Sige, senyorito. Naisurat kon. Kat isurat yung matandita. Uwanton yan. Kat agyaman na ka. Maawagak matlangan ni Eloisa. Kaya't nakayumot ka no ama kasarita. Sige, adtuyan, senyorito. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Agyaman agtonyang. I-message ko ni Eloisa. Kin padasak nga awagan. Sige, senyorito. Agan-anos ka ha. Nangro na ka ni mami. No makaungat. Agulay mak. Kin ano samlatan. Basta saan nakaakabilan. Kasta ti aramidog, senyorito. Agyamanag. Saan kang agdanag? At danto regalong kanyak. Agyaman na, senyorito. Ket sapay la ko ma. Tama kapag kinawatan kami matlangkin ni Eloisa. Ha? Ngata, senyorito? Mangnamnama akton niyang. No talaga ada kami tinaituding iti tunggal maysa. Awan makalapod kada kami. Sa bagay. Pagtumpungan na kami matlaang ni Gasat. Kandag iti paspasamak. Nagsaya atan no kasta. Kasanon no. No, anya? Kasanon no saan nyo amaliklikan ni Muni? Ha? Matlaw ko. Akan amok nga agayat launay kan ka. No way, Tonyang. Wang, amok saan mo akayat. Kasanon no saan mo amaliklikan akas iti ko na. No kasta talaga siguro ti mapasamak. Saan ko amay kare amayat ko ni Monique? Ta, awan rik na. Awan rik na kasabali. Malaksid iti rik na kenkwana kas napatagagayam. Ang kunadamat masursuro ka no ni Aya. Isot ko nada. Ngam saan ko nga amo, Tonyang? Ay, sige, Tonyang. Baliwak tumanan ti umawag. Ni Eloisa mat ti awagak. Ang i-text ko nga muna. Ken awagak iti oras asaan amasinga. Sige, bye. Anya nga pati aramidan ni Jonas, no agparang ni Monique kankwana. Maliklikan na nga tapay ni Monique. Panagkita ka. Talaga agarang kanjak mo't day dyan. Matlaw launay, nga idildil na tibagi na kan Jonas. Ay, biyag. Kunam no na makan mararaam tabak nang. Ay, biyag akas latakyag ako na ni Apong Kulakay. Anya ka, Sensei. Awan mo't lang parikotyo kan Eloisa iti panagnaid yun dito. Ay, naikawa kami lain, iti klima, iti dama o kasinsain. Inot mo't ana iruramain. Amom kasinsen, ado ti gusto kan nagtarigagay launa ya makapagnaid. Kan makabalay iti dato a syudad. Napintas nga men, iti klima, kasinsain. Kan naulima kuno pispol. No ikumpara karagiti sa bali a syudad. Ay, uwan nga raud. No daman lang iti krimen, as iti panagtakaw. Manmanulae. Uwan nga raud. No panagramas. Manmanumait na ita kaso. Ikan ura iti pamapatay sa akin, manmanaw. Itan, yung midisak ba iti martial law? Sos, ada pa'y maburay-rayan ti buksik na karagiti pag-iinuman. Ay, kasta kaday. Kinuray di martial law. Adula lang ta. Ngam, ininot mat kidi anagtal na. Ang do mabinsan kasinsen. Awan kas ijay nakaya nakam alugar matlaan. Uy, pudulay ta. Ngam no iti sabali alugar mo ti pakasapulam iti pagnamayam, awan dakas na. Sa bagay. Anya tiragsak kan pagayatan pa lang nga agyan iti nakaya nakam, no iroroman da kamat launa yun. Ay, pudno matkit di kasinsain. Kasi tinapasamak ka na kayo.
Iso ngay kararag mo, kasinsen, ang makaturpos ti anak mo. Ket no sumayaton ti biyagyo, gumatang kayo matan iti balayyo dito. Mabalin mabayag pa'y dayta, kasinsain. Karugrugi pa'y laan, ti kaanakam nga agadal. Sana maminanulay ta, kasinsen. Nagpartak naglabas daw. Di mo mapupuutan agturpos tom ti anak mo. Ay, un matkit di Nang runa kat trisem da iti pagad-adalan ti anak mo. Di lang agturpusen iti kursura. Un nga raud kasinsain. Isumot ti magbagana. Jay may sa tawan. Talaw si Mr. ti malpas na. Ay, huwag nga agpaisaw. Saan ada guys? Nung makagatang kaminto iti pagnaidan mi ditaw. Magustwak matkit ditaw. Kain, mailiklik ko pa ni Eloisa. Iti madiapanggap na. Asla kayat na ti agibalas kadag iti nangiruruman kinkwana. Sa bagay. Saan mo't siguro amang dangran iti tao? Da adu mo't tiwagas apa nagibalas. Angam, basol mo't laeng daytang aramid. Nasaysaya at mo't laeng. No, italik mo laengan iti Diyos dayta abanag. Ay, ano ka taga pumanaw ni Madam Tawal? Awan pa'y naibagana kanyak. Agsagada kayo kiti. Tatakan no sabaten tayo akar kami to. Wala. Ken, urayawan to ni Madam. Tuloy lahat operasyon tayo. Basta nasabaten tayo akar kami to. Nimad kandido ti kinusarito magaya miha. Wan papa. Imbagak lang nga data yun dito airport. Kano sumaruno? Iti ka no, umay alawas, papa. Awan na. Tasaan ka makapagbayag iti Amerika. Amo namat data, papa. Alala. Sumragtan iti immigration. Narigat numapapurata. Sige, papa. Excited akla unay na makakita ka ni Jonas. Mailiw akong kankwana, papa. Naidaitan. Anya nga tatiramidan na iton maamuan na nga daak gaya medya Amerika. Agyamanag. Tanag-text pat matlang ni Eloisa. Ang busy ka no? Tadati exams na. No kasta. Agad adal iti syudad ana pananda. Nasayaat nga rod no kasta. Matungpal matlang ti arapaap na. Ay, nalabit. Tiintad na mami kan Mayor Solomon akwarta tigas gastusan na. Nasaw ngamin kanyak ni Dawal. Adakkel tiintad na mami kan Mayor Solomon kan ama ipe. Amok. Saan ngayon lako ni Eloisa ti ayat na. Pinilit dala nga pimanaw ijay lugar. Ket katugat ti dakkel agatad. Awaga ko ni Eloisa. Dayto nga oras ti kunana ang mabalin ko ti umawag ken kuana. Naku na kanyak ti kaanakam. Anda ka no gusto launay ka ni Loisa nga estudyante. Kaadalan dansa. Ay, isumay ti nakuna ni Eloisa.
Ang mga nunay tamat ti mangsing iti panagadal na, kat di na maituloy ti panagadal na. Saan mo't nga ta kasinsain? Ada kari kanyak ti anak kao. Masapol ang makaturpos iti panagadal na. Napintas ni Eloisa, oray ko na akayumanggit ti kudil na. Ay uwan kasinsain. Ket amaw, dahil ti may sa nagustuhan ti anak ti Donya ako naman nagbalin akaayan-ayat na. Siguraw. Ket saan nga imposible nga ado ti gusto ken kuana akaadalan da. Ang kunakken ko na. Oray saan na akayat ti asino man nga agaram ken aggusto ken ko na. Saan na apagpakitaan iti maday? Da amangan no makapanunot ta iti dakas kontra ken ko na. Wala. Itay pahingad na kasarsarita na iti cellphone na. Wen nga raw. Ang naibaga na kanyak nga inala ka no ni Jonas ti number na iti katulong da. Ta awagan na. Ti anak ti baklan. Uwan kasinseng. Kaya't nakanumad akasarita. Kaya't na adalusan tinagan na. Dauray nagsinadan. Saan na kaya't adakas ti panagkita ni Jonas kenkwana. Ang agpating galaangan dita kasinsain. At last pa, data dito New York. Well, mabanta iti hotel na pag nadantabay at ikadata dito'y Amerika. Wan papa, katawagak ni Jonas yung madamtama. Oray katadaruming SIM card ko. Gumatang tantumot lang itaramatan ta dito'y number. Wan papa, Malaala. At ang dagiti malita ta. Rumwartan dito airport katagtaksi ka naging ga iti hotel. Nukasta, intun kanikadwa mo tante rubwat yo, madam? Wan, Tonyang. Naibaga kanyak ni Mayor Sulumo na saan na makapagpayag ijay. Iso sumaron no akmat la adagos. Tadabasit si kasunmi. Ay, madam. Ay, punon samat ti atap ko. Iso adi mo liplipatan, dagitimbiling ko kan ka, ha? Kanun kaya, sumangpot itangal daw ni Papak. Kasta ka te, madam? Itulod jay kaadakak. Ay, madam. No problem. No, medyo agpakaro ti panagkabaw-kabaw na, anusam, ha? Awan parikot, madam. Sige, sa anak mo't nga tangag bayag ijay. Tama ka numabaybay anda dawal ti negosyo. Saan mo't siguro, madam? Matalot mo mo't dadawal? Sige, tagirubata ka dagiti awitak. Nupay basit lang matitugot kong aruatag. Tadamad na bating aruatag ijay. Aya. Ay, napayag sa daydi na udin anapan kayo hijay. Nagdoon na tawad. Gamawan mo't kit iti parikot. Tanda mo ti caretaker ang magbambantay iti balay mi ijay. Ay, nabanuga ka. Ado ti pinaaramid ti boss ko. Okay lang mitkit di. Ado ka no ti trabaho ang napanawan ti sinukatak nga empleyado da. Nagsadot da ka no. Ay, agsyawarak. Sakbay ang mapanak maturog. Adda awag ko. Number ni mo ni. Sungbatak latan. Hello, Monique? Hello, Jonas. Oh, kumusta? Okay lang, man. Sika, kumusta ka? Daytoy, busy iti trabaho. Kumusta ti biyag iti Amerika? Amok nga imbaga ni Mami, nga dakon dito'y Amerika. Saan ka di makasi nga? Okay lang, Mat. Nalpasan ti araramidak. Makasta, ag-off ka iti trabaho. Wan, agawid akon. Okay, madam na mga rod. O sige, agyaman na kiti awag mo. Bye! Bye, Monique.
Anya lakit din ni Monique. Anya nga tati makuna na ita. Nga adda akong dito in New York. Ha? Doorbell? Adda umay asa nga ilik? Awan ang ka bisita ka. Bueno, ti caretaker. Kita aklatan. Sino? Hello, Jonas. Missed you, my friend. Monique? Adda ka dito in New York? Oh, di na ka di Pastor Kan? Please, come in. Nakigtot ka. Agtugaw ka, Monique. I missed you, Jonas, my best friend. Monique, di na ko maarakupan. Anya ko matidakas, nagat na singat na nga gayam. Kumusta ka dito Jonas? Apay, di ka mala nagpakada kanya, kidi may ka dito Naskan ka di pay? Amok. Kaman pulos patay ko kan ka. Ngam napatay ka kanya, Jonas. Monique? I missed you so much. Monique, saan mo nga irotan ti arakop mo kanya? Please, Jonas, love me. Monique? No pa ay anak. Agpakamatayak dito tamat laan. Anya? Anya orasan. Naaldawanak nga. Ni Monique? Adda iti abay ko? Jonas. Agpada kami nga awan kawas na. Jonas. Ape, napasaak da ito, Monique. Ay ayaten ka, Jonas. Isa si dadanak anang ipaayat amin ko kan ka. Amo kasanak may ayatan. Ngam, inaramit ko ti amin na kaparlak. Tak na matakikwa ka. Kan, aramin dito mati amin na kaparlak. Tap na masursurunak matlaan nga ayatan. Monique. And thank you, Jonas. Nariknak ti bara ti ayat mo. Monique. I love you so much, Jonas. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Well, aklunak. Ngam kasi tinakunak. No saan ko nginunaan ti panang patay da kumakanya. Hindi ba lang nadayak? Ang mala. Saan ta na pagsaritaan dayta? Tawan paggap ko ang makiasawa ken ka. Nasukod iti panggap ko king katon yang. San mo't nga tadakas no ikan nakiti kong daway ang mangiparik na tinapudno panagayat ko. Asus! Kurang nagturog dayta dawal. Iturog mo laang. Tayinton makaring ka, awanan dayta. Ngam kasanon. Nagunodin ka ti pirusahan na da ka di maramidam. Aniya? Ngam san ka ngagdanag. Tasan kun to pulos nga ramiden king kadayta. Rumbang laang. Tanong aramidam dayta. Nasaysaya at langan nagpakamataya. Iso nga rin nga gray-rayo kanatagmungkin ka. Nagsapay lang ko tamakitam tumatlang ti kinapudnok. Promise niyang. Oray nagbalinak ng ekskunbik. Ay ating kanto'y kinapudno. Nakadulakit din. Awen, katinton sumangpot ni madam. At kidawag kang kuwana. Anya dayjay? Kidawag nga kasawadan. Aniya? Nagloko
kung adawon, kapag ayaman nakit di. Amok pa'y no napuno ka dagiti impagpagana. Pag ang agawan naglaang iso ti amo. Gapot tamay sa aklaan nga nakatulong? Ay, saan amabalin? Pray kastoy, anak ko rapay, kan nababalaan tinaragpat kong adal. Saan ko atuladan, dagiti daduma a babae, nga isudan ti mangiparit na iti panaggusto da iti lalaki. Kas kani mo na Kayat ko asakbay nagsubliya kay Pilipinas. Nornusin ti amin kadagiti dua, abalayan. Kasta Hakmat, saan na kami na makapagbayag dito eh. Kasano nga ron? Adagayami ti di asawa ka abogado. Kat huisa pa'y kidiitan dito New York. Good. Awagak, katagpatulog takin ko na, no kasano ang makapagkasar dagiti dua. Sige, abalayan. Taday tamo ti kalkalikaguman, tasanay. Adag iti anak dati makapag-asawa. Talaga, inkarek, nga oren at mapaspasamak, pag sinak ida ka ni Loisa. Tsak kayat na dyan nga ambisyosa. Naramid da, nabalayan. Uwan, awanan ti parikot, iti day jaya babaunan. Nga ma, adala ta pagdanagak. Oh, anya tay ta? Saan na ni munik tayo ayatan ni Jonas, no di ka da dyan nga Eloisa. Kasano no din tulad ta maayat ni Jonas si anak ko? Kat pon lang ti pagledangan ni Monik. Saan mat nga ta narigat ngayatan ti kas ka ni Monik? Napintas ka ni Dukada? Sabay la ko ma. Tasaan ko lagi di ngay palupos ngagbanag nga nagapimpiman di anak ko. No din tulad ta masursuro ni Jonas ngayatan. Saan to mapasamak na ita? Ala. Saan ko nga rod kaya talumdang ti anak ko? Iso nga rod nga oray na ibabati dayaw na ta iso pa yan tinagrami di ti pamuspusan. Tapno iso damot lang kan Jonas ti agkagasat. Bayam, tasyak ti makaamoy ti daytan. Awan pagdanagam iti dayta abalayan. Amok mat katiga puda, no apay, apimanaw ka di nagpakada kanya. Mami, Ngamsana na dahi tati pagsaritaan ta. Panawanan, tapno iwaksi mo na mamimpinsan dahi jay nga Eloisa. natungpalan ti pagayatan nyo. Agraman ti tarigagay ni Monique. Idi pa lang, nadlaw kon. Gaputa na kayo ti agkabagay. Saan kitya dahi jay nga Eloisa anis-nis? Natungpalan ti kayat nyo, Mami. Saan nyo kuman nga adda nga idadanas ni Eloisa? Di mo ni sakit. Ibagak kada kayo tipod no ariknak. Adda pa ilan ni Eloisa iti kaunggag. Kitjak to pulos iwaksi. Oh, karamba! Sana basta may iwaksi tinapod no nga ayat, Mami. Laglagi po nyo dayta. No talaga asaan mo akayat? Punaon, riknam ka ni Monique. Apay nga rod, adi mo mapagkadkadan ti sulisog. Lalaki hak, Mami. Ha? Addaan rik na. Kat nalabit aday tatiga po na anadarang tiriknak. Kat napasamak ti saan kumarumbang itinagbaatan mikin ni Monique. Kan adda kami iti espiritu ti araw. Oh, kalukwan na tayo nga bagpagam. Adda ditan, kat masapol ang maurnos ti amin kada kayo adwa. Yan, agbati kayo pailaag nito eh. Hadaawan ti kanakak amambambantay iti basit abalay mikin Eloisa ijay ilimay. Hey, masungad man na ti panagtutudaw. Masapol ang masukatan ti sumagmamanaw apubong na. Ay, masapol nga raw nga inakbiit kitaan. Puray, taawan mo't parikaw ti panagadal ni Eloisa ditoy. Ken panagyan may kada insan. Ay, kinapudlo na.
Mailiwak mo tan ijay. Awan ka di pa'y awag da madam, to kaano asumangpat, dawan? Awan pa'y ba't? Mailiw ka kadingking kwa na. Anya ang mailiw? Natamag ko laang. Yaman ka kitya. Tawan mangungungat kang ka. Ay, naunmat kiti Kamusta kayam ni Papang na? Ay, awan mat kiti No pa yan ta, tulong na naman minsan. Kasta ka di? Kasla, ialang-alang na ti bagbagak naman minsan. Kabaunan. Nga ta? Dakulit naman minsan. Paulit-ulit ti bagbagana. Kunak lang arudan na kabaw na. Uray kalkalpas na lang nga inistorya no dinamag. Tamagan naman on. Kabaw ng kunak mat. Siguro Tunyang, kasano? Kasano te? Amom, mas asyanak no kasjay nga ungtan na ka ni Madam Candida. Ano niya? Hanggang no kaya nayatan. Sa nakanto na mabaling nga ungtan. Tadda ka mangisakit king ka. Anya? Wen, hindi nak mabaling nga ungtan ni Madam. Mabudang kanyak. Anya? Uy, sus! Nagpangas kan? Pudno ti bagbagak tunyang. Tanwag kibaltang ni Madam. Siyak ti mangibulgar iti badi nga ramid na. Anya? Uy, loko! Noon niya laditan ti ibagbagam kontra kan madam. Makadanon day ta. Ungtan wino papanawon na ka. Wala. Apay nagpaggaak ka. Magkakatawag lang. Ibagaking katunyang. Oras asyak ti kinalaban ni Doña Candida. Pagbaludan ti pagtungpalan na. Anya? Saan ko amauwatan dagiti imbagbagan ni dawal kanyak may papankan madam? Pagbaludan ka no titungpal ni madam no kalabanan na ni dawal. Ne. Anya ti basol ni madam? Di ka di panakaatap na idi? Nga iso ti mastermind iti panakapatay ti tao da? Ay, kaya't nasawan? May turad ni madam ti agaramid iti dagas? Nangruna iti pamapatay? At sa umawawag? Sa balik at number. Number sa tiabro. Hello? Hello, Tonyang. Ay, ito kayo mat kaya, madam. Kumusta dita? Kumusta di papa? Awan parikot, madam. Uray no dagulit na maminsan. Ano sa vlog, Tani, anda basit ka mo nan. Uwin nga ron, madam. Awan pagdanagan nyo. Sige, Tonyang, at subli ako dita, inton ka di kadua. Lipasak lang, di ka sa da Jonas kan mo di, kinton di ka. Ha? Agkasaran da senyorito Jonas kan senyorita mo ne? Awan. Kalkalpas bilang kay Nornos, nagiti ka sa pulan na papeles. Kasta ka day? Kat no bilang umawawag to, tay gayam mo apadam ang mirbiraot. Iba ka, managasawan na Jonas kan mo di, katlipatan na langan. Ha? Ay, Amok! Saan ka mamati kawan kontak na kan ka? Hanggang saan ako nga interesado? Tawan matan namnamaan na. Awanan namnamang sinubyan na pa ikan Jonas. Sige to niya, tawagak ni Dawal. Ibagak ti pa ng sukon nanto kanyak. Ay, uwawan, madam. Mabalin ko mamad, makikigdanak to ka na balayan sulungon, andabain ko. Mga ni bagada pa ikitingagdan nagkinawatan ni ba't pakpakawan. Bye, Tunyang. Bye, madam. Ay, nalpas ti ani, awan garami ako na dagiti lalakay.
Nagkasarang na Jonas kan mo ni. Anyat napasamak. Kunak man no saan akayat ni Jonas nga uray anyat aramiden ni madam. Intong bigatan ti kasarta, ha? Saan ka diyan naragsak? Naskan ka di pa'y adamagam kanyak dayta. Wan matkit di. Takasano naragsak ka kat sa bali mo ti ada dita panunot mo. Sa bali ti nakatalim mong dita puso. Saan ta ko man napagsaritaan pa'y dayta, Monique? Nagbaligi kan. Sikat tinangabag. Kat daksang gasat ni Eloisa. And so? Tilaang makunag. Saan ko ang may kari akas karina, timang lipat? May sakarit da ito, Jonas. Nga marami dati amin nakabalak at no siya tulat tati kapat gandi ta puso. Okay. Ada ka di pa'y maramidag. Amok ana plano yu ti amin. Aniya? Nagtutulag kayo kada mami. May papaniti da ito. Oy, nagbindot ka. Talagang nabayagan apanggami kan papa. Ti agbakasyon dito'y Amerika. Ngam nasakit tinagam ko kan ka. Amok ngamin nasakit unay kan ka ti panagsinayo ka ni Eloisa. Isa pimanaw ka. Ngam mo. Nagkita kayo iti Baguio. Anya? Iso na ikaddan ko ti umadayungat ka nagbakasyon. Ngam ko na ni papa asumorot mat. Kaya't na ti agaliwaksay. Tadanda ni man ti kampanya. Ngam ti rigat na imun o nakagayam dito eh. Kasta? Talaga? Inuray mi lang nga may pag na ti travel agency ti papeles mi. Nga mi dadan ni schedule mi. Naamak ka ni mami kandida. Pimanaw ka matgaya madi ka nagpakada. Kat adakan dito eh. Oh. Iso ako nak. Apang iso ti pa nagkita ta. Jakin kagara. Amok nga ron, ngaway ka dito eh. Ibagakan ka tipod no. Mailiwakan ka. Ngamjak amo amadanon ka dito eh. Monique. Jakilibag? Hindi pa lang. Nalabasan ti panagayat ko kan ka. Nalablabas niyang panagayam. Kat, kaslay patay ko ti pat nakapukaw ko kan ka. Narnakanan ni Monique. Sa anak pa makaturog. Jakmat maawatang tiriknag. Saan ko ang mapaggadgadan tila ilo ni Monique? Ken, saan ko ang maawatang tiriknag? Ken, jakmat malipatan tinapasamak idi na disgrasya kami. Adandani nakatayag. Kunada adara na tinayalison kanyak. No kasta. Anya da ito yan ang mapaspasamak. Kalpasan na. Saan latta asumina iti panunot ko ni Eloisa? Ala. Sapay la ko ma. Tababaan kan mo ni. May wagsak ko a panunutan ni Eloisa. Angan. Kasanon no saan? Saan to nga taada ito iti pangrugyan? Ti saan may pagkinaawatan ken Monique? No saan ko latta ang masursuro nga ayatan? Magabanaw gamin katagsing-singpet kay kuma. Nang runa king kamunikiha. Kan ka, Jonas. Diyak kaya tamadamag kunto nga saan nyo apag kinawatan. Uwan, mami. Saan tayo nga nagpapa? Mami, aramidag ti amin nakabalak.
Ang mga kam, iti pagraba nga kasasawa. Dayta, tirumbang. Kat sapay ko ma, tayo nagbakasyon kayo. Adanton apo ko may kanabalaya. Husto ka balayan. Dayta ti tartari gagayak launay. Saan la si kabalayan? Uray siya. Anya ti inyawag ni Madam Dawal. Sumangpat ka nun. Itamot lang ti sangpat ni Mayor ngem. Saan tangagpada ti oras ni sasangpat. Ken mabayin ka no, ngagkoyog da sumangpat. Tama nga na ipagarap dagiti tao, ang makakita ka dakwada, nga da nagkinawatan da. Anya? Kaskay? Nga mawandakas na, ano gasawa da, sana ya? Saan ka ni? Agasawa na kita nagda, kalpasan na, agasawa na nga gabalayan, di mayat. Sa kasawumot Dawal. Wento niyang, iti kastasanan na may sabal, iti kinabaknang da. Taday tawad ti kayat da, saan ka ni? Ay, una niya. Kaya't da, isudamat lang ababak ng tagkikinamag. Tapno, tuloy-tuloy ang ligaya ako nada. Na Jonas ken mo ni. Nagbati da pa itchay. Weng ka no. Kita ang manlang anya. Ni Munik ti bida. Wento niyang, iso ti bida kontra bida. Bida kontra bida? Saan ka ni? Iso tinagbalin na kontrabida iti relasyon da Jonas ken ni Luisa. Ngamita, ison ti bida ta sumut lang tinagtindagan ni Jonas. Una niya. Ngam ti saludsod. Masurusuron to kata ni Jonas ngayaten ni Monik. Nang runa. Ket nangatulaunay ni Monik. Amo ka di na kayat da jay tagpakumbaba. Dahita ti parikot. Biyag da dahita Dawal. Makaamudang na niya ti panaganda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Adamdamala ada akon iday ilibay. Ay, ada simkan ti iliw ko ichay. Nabayag matbasita day di ipapanaw mikin Eloisa. Ket dadon niya kandida. Pasisiim da kadipay ti ayan may. No, nagsubli kami matla ang winusan. Makaammo ditan. Awan pa'y matpanggap ming agsubli ditoy. Nang runa ken Eloisa. Iti naudi nga imbaga na kanyak. Agsublin tulaang no adan pagpanakil na. Ken saan dan basta maidadanas. Nang runa, ti kalintagan na. Saan mo unay aparta ka tek pataray Dawal? Ang mga dosanta makadano na si Bibiyang kanya balay. Saan kayo madanagan, madam? Natanang ak ngagmanihong o remedyo na partak. Jakpay kayat ti batay. Kayat ko pa makita ti arpugok kada Jonas kan mo ni. Kaya't yung asawan, madam. Sa nabali matay kayo no makita yun. Ti apo ko yun kasyay. Anya ka dito sa asawam. Iso ngamin tinagawatak, madam. Sige, tayo ritip ko labit. Napaot ngamin ti flight ko. Wala, madam. Daga ang malagip ko, Dawal. Anya na dyan, madam. Anyat madamag, kadala kay ipika ni Eloisa. Saan da ka din na nagsubli? Saan ko lang nga mo, madam? Sa bagay, ureg subli na tadag kasaran da Jonas kan Monik. Agasawa dan. Awanan ti marami dan pa'y day dyan ngay Eloisa. Ewan mo't kidi Kan may sa, amok nagbayag da Jonas kan Monik ijay.
Tako nami kinabalayan Solomon. Agawid ang tulatan dito Pilipinas. Intun ada apo kumin. Ay, mabayag nga rodano kasta, madam. Wan. Nga muwanawanan yung tuman ti lugar da ipe. Ang mga no nagsublikit di mo takiti agama. Kat no anyala di tanti parparno ayan da. Nang runa da jay nga Eloisa. Nung mamwa na nagkasarin da Jonas kan munik. Kasano ko maamam, Wanda? Jackpot yan on komunikasyon da Eloisa kan tunyang. Anya, madam? Ha! Urema ko nang awanin maramidan dagijay nga agama nang runak ni Eloisa may papan ka ni Jonas. Saan ko akaya tamamuan da abinot buteng nyo ida? Iso anapilitan da apin manaw kan nangawat iti kwarta. Sige, madam, sige. Imbatada mismo kanyak ni Jonas, adinan tupulos malipatan ni Eloisa. Taiso kano, ti talagang ay ayatan. Day tati parikot, madam. Sige. Agmaniho kalatan, tay ridip ko. Ngam saan kang agtugtuglap? Nagbiyahe ka na o ti kanak at. No kasta, oray klaang nilitaw. Makisarsarita ak laang kadagiti daduma at driver ti tricycle. Ngam sakbay na. Mapanak man gumatang itinalamis adanaw. Maikawa ak iti pudaw. Mano abulan mat, anagnaad kami kin Eloisa, ijay sudat ti Pinaw. Ay, Sus! Nagpartak mo tanday di akutsay. Dandaniyak pa'y kit din na dalapaws. Kumatang akit din iti nakabuti adanong analamiyas. Sa anak lakit niya nagbidot. Nila kay ipinadya nakita. Bumalbalasyo, ino kabalbalasyo na iti kalsada. Madam! Nakadanon tayo dito yung mansyon. Nakadanon tayo. Basta ka di. Naituro ka talaga. Nagyamanak. Nakarad ka ta si ibang patdawan. Mas titurog yun, madam. Huwag nga rod. Sana kami na nakaturturog ko na yung aeroplano. So kasano nga bin? Uray, nabayagan, agluglugan na kitiroplano. Kaslanda pa'y labutin ko, katararapaak, amatinag. Anya? Dayta, tunyang. Awan mo't nga tantim ako na, di tayo regalok kan ka. Agyaman ak, madam. Kan, dayta regalo ni Jonas. Agyaman ak manan, madam. Say-saya atam, tiyag trabaho. Kan, manos ka kuma. Akatulog ko. Agbalin ka na pudno kanya. Tunyang. Tapno nasaya atakmat kang ka. Wan, madam. Mangnamnama kayo. Uray awan kayo. Inaramid kumot ang husto ti trabaho. Kasta ti magustuak. Agbalin ka na pudno kanyak. Wan, madam. Awan parikot dita. Iso nga, ibagaman kanyak ti pudno, tunyang. Ha? Ay, anya tayo kay madam? Talaga ka di, asaan ngay mauawag kan ka ni Eloisa? Mawag, idi awan kayo, madam. Saanan ang nasunutan pa'y? Nang runa idi imbagak anapanan ni senyorito iji Amerika. Kasta ka di? Wan, madam. Dayjay matim mo na kan nauday, awag na. No umawag tumadan, wano ag-text kan ka. Ibagam akasangsangpet ko ang naggapo di Amerika, tapi nakasarmi da Jonas kan Monique. Ha? Di kag nga aton yang. Aramidam na ito'y.
Ay, masapul at talaga ang mariper ti bubong. Dupay, sadmet kitay ang masukatan amin a bubong na. Medyo mabayagak nga rin ditaw eh. Ang mga makalawas ko ditaw eh. Ang sa nabalay, taawan mo't parikot ken Eloisa. Uray pa ag naedak manen ditaw eh. Awan mo't ngatan ti mang sisim kada kami no nagsubli kami. Ay na, tinasayaat. Kasaritak man ni Ampiaw. Taisuda ti mang trabaho. Huray kat, adamot awit kao, maigatang iti kasapulan a materyales. Kan panangdan ko, nga intad ni Eloisa. Ano man? Nga kayo. Ang damili ni madam. At nagano sa batin tayo kargaminto kakadwa. Ngam saan na basta kargaminto, ta armas. Hey, delikado na idadawal. Sigon kan madam. Katangan ka ti may sa politiko. Nakiti na sa armas. Nagkapoy ti pagilyan ng Israel. Napipilang ka ron Juan, yan sigon kan madam. Preparasyon ka no tinasawa kandidato para iti masugat ng eleksyon. Nalabit nga the private army na. Kaya't da nga isuda ti mga bak. Mabalin dawal. Mawanan bibiyang tayo iti data. No sa dino ti pangusaranda. Anya, nabilin mo dagiti kakaduam dawal. Well, madam, awang barikot. Sige, tawagak ni Abalayan Solomon. Tamang ted iti proteksyon manipod kadagiti tao. Well, madam. May diretsyo dagiti kargamento iti bodega. Reglado, madam. Awagak mo tadagos ti buyer, tao may naalaan na dagos. Well, madam. Diyak kaya't nga agbayag iti poder tayo dagijay. Wala. Sige, dawal. Agin na kayo pa eh. Tap na awan ti agtuglap inikon rabi eh. Ija-apply. Well, madam, no problem. Naglagi pa nyo tayo baga. Agpamarang kayo amang ngalap. O anya. Dagitay abangan nyo ang motorboat amang sabat iti fishing vessel. Apakaikarga anti-kargamento. Nakasagana dan. Well, madam. Kat dagitay nga vegetable iti fish vendor delivery truck tayo. Nakasagana amin yan, madam. Good. Kastaman ti kayat ko dawal. Oray, siksikat ang dawal. Unog nagaditi dawal. Ngala, panawan kayon. Tawagak ni Abalayan Solomon. Ay, sa anak ang makaturog. Agnanayon ka day. Akas to'y latan ti sitwasyon may. Saan kami ang makapagbayad nga agnaad dito'y balay may? Nasaya at kumamag, no saan kami nga agsublay. Tapno mailiklik ko ti anak ko, kadagitin nang iroromon ken ko ana. Ken adda na sa una kanyag. Asubyan na dagitin nang iroromon ken ko ana. Kada kamay. Ay, gam. Napatag kanyag daytoy abalay ken lutay. Pondar mi daytoy, iti day dinagawan nga asawag. Napatagla unay kanyag. Sige, kakadwa. Lumugon kayon, kadag iti pangkati motor, pagluganan tayo amang sabat iti barko.
Nakailugkanan da gitarmas. Partak, tigaraw! Kita iba yan nagsinyas ti barko. Ikag patay-patay. Hello, madam. Anyat madamag the world. Niya Carmen dagiti kargamento iti truck tayo, madam. Good. Kasta ti kayat ko. Amoy matano na kami tagtignay, madam. Kani diretso min, iya budiga. Wan. Nakontak ko ti buyer. Agsabat kami ijayin ton bigat. Kwarta man nga din ano kasta, madam. Wan. Kasan kayong agdanag? Tamalaksi di ti sweldoyo at bonus yung kanya. Wow, nagsayatin no kasta. Maragsakan laki didagiti kakadwa tayo. Sige. Awan pagdanagan nyo. Tanoan da checkpoint at damad na kiti tao ni Abalayan Solomon. Ay, dati pagimbagan na ita. Ta nakapag kinawatan kayong matlang ken mayor. Sa nakas ide alumanlanlan ti sanyo ang nagkinawatan gapo ken Don Gonzalo. Wan nga rod. Kitagyaman nakbet na tinong palyo ti singasin ko. Wan. Sige, tani baturo kakpay. Sa pag ti agriing inton biga. Amapanak ti bodega. Bye. Bye, madam. Sige, kakadwa. Mabantayon. No'y nayakar amin ng dagiti kahon, ididrak. Saanan ang nag-text? Wano imawag ni Eloisa? Ako man napatog nga iba kankwana. Ay, anya nga tano? I-text ko kankwana. Nagkasaran ta Jonas kan mo ni. Anya nga ta ti aramidan na. Anya nga ta ti makunana. I-text ko man. Barang at text pa kung nung umawak. Uwan, kastaman ti aramidan. Uway kat, imbaga ni madam nga ipadamag ko ken Eloisa. Saan ka no amamati? Nga awan komunikasyon mi ken Eloisa. Oh, agyaman na kabalayan. Safe anay danon da dawal nagiti kargamento ije bodega. Kasta ka di? Nasayaan no kasta. Di ka agdanag. Umayak to dito opisina. Wano, paitulod ko to kandawal, ti sombrero. Nagimbagan no kasta balayan. Kaya't ko tulungan na kiti negosyo, tap na makaornong tayo ti gastusam, iti pa nagkandidato. Magusto aglaunay na ita balayan kandida. Sino pa itag tinulong no sana data, balayan? Agyaman magusgusto aglaunay na itang ipagam. Sige, balayan, tagrubwata ka mapanadya bodega. Agsabat kami ita kini Congressman Di Magiba. Bye. Oh, dakkelmat kiting agpaiso ti pagimbagan na. Tanagkinaawatan kami matlaan kan Mayor Solomon. Dakkel pa kay ranudak ti kaadda na iti grupok. Aging ka nga isupay lang ti Mayor. Uy! Ang the message ko. Ha? Ni Eloisa? Basaan man. Unya, friend. Mabalin ka di umawag. Awan ka di kadwa. Ay, damdamagan na nung mabalin na ti umawag. Text baka. Ibaka ang mabalin. Kat urayat ti awag na. Anya nga ti makunana. Iti pa nagkasaran da Jonas kan mo ni. Iso da ito yun ni Eloisa. Hello, Eloisa. Kumusta kan, friend?
si Mang Putan ni Madam. Kat kumpirmado. Nagkasaran da Jonas ken mo ni kiji Amerika. Awan na aramidan na impamuspusan da laki di ti panagkasarda ijay. Anya? Awan bibiyang mo? Sus! Nasaya at ano agad adal ka? Ha? Subliyam ida? Ay, anya ti, kayat mo asawan. Isu Anya? Usaram ti kwarta nga ingteda tap na makaadal ka? Anya? Isublim matlaan ka dakwada? Kasta ka de? Sikalat ta sige, friend. Tarabayan na kakuman ni Apo Diyos. Bye! Ay, ano niya nga ti aramidan ni Eloisa? Iti imbaga na asublihan na dagiti nang idadanas kan kwa na. Tunyang, magigapiyak man. Oh, dawan. Saan ka kadipay ang naturaw? Sanbay, kahit ka pa yung makita, sakbay maturugak. Nakadulakit din ng mumang. Budno, alaman nga nod. Uray di nakay-kayat. Itimbalan nak mo, hindi kape. Apay, pukul ka? Awan timang agtimpla? Ada nga masabali lang titinimblam. Nakadulakit din. Ay, gayam. Kalkalpas may anak sarita kin Eloisa. Oh, agad. Kumusta matan? Nasaya at kanumot. Hanggang saan mo nga ibagbagakin madam anak sarita kami Una, ngam. Hindi may isa kondisyon. Anyamot tayo ta? Malaksid nga timplan na kiti kape. Aglo naman ti panakayat ko. Ang niya? Oh, dayta, nakasaganan ti amin nakasapulam. Kasta ka di? Apeng aramidem daytoy. Sana ka narwam ang mapagserbyan na kastoy. Nga uray di Pilipinas. Pakribang nga kasasawam. Saan mo ako naan at agabuan ka? Apay kasta ti panunot mo. Awan dayta kanyak. Nasaya, no kasta. Kasi tinay kan. Aramidak ti amin nakabarlak tap no maayat naklang. Munik. Amok. Sabali ti pampanunutam. Sabali ti adda di tapuson. Limang namnamaak. Tangay agasawatan. Namnamal ka may bawing muntumot lang ti imatang mo kan panagayat mo kanya. Kat malipatam to ni Eloisa. Saan ko may kari? Ngam panawan ti mangibaga. Orayak, ti dadatang day taap panawan. Agatandaan kadagiti. Yeraw ama isukat kadagiti agubon. Wano butaw a yeraw iti bubong ti balaymay. Ay, saan ko pa pasokatan amin? Tadyak kaya't ama ibus ti kwartamay. Ay, naimbag tulaan no makaturupos ni Eloisa. Ay, saan kumit akayat? Ama po kaw daytoy abalay. Tapundan may iti asawak. Adot pakalaglagipak iti daytoy abalay.
Nagbalain at ang ti ayan ayat may iti ina ni Eloisa. Kaya't kau nga ipatawid ken kwa na daytaw. Awan matgatan ti makunayo, itinted ko abono siyo, dawal. Nagyaman kami, madam. Ngem mabalin ka ting agrambak kamay kadagiti kakadwa. Aniya. Selebrasyon. Kamu kayo. Kakaisulang awan na ramidan may ita. Tanwadan tumanan para medyo. Trabaho man na pirme. Oh, sige. Gam, itulod nak pa nga umuna ay opisina. Dumagasta pa, kiniabalayan sulubon. Awan, madam. Hala, bilinam lagtan, dagiti kakadwam. Awan, madam. Apagison to nagsubli at tagpagatang kiti dua kalding apartimda. Hala, baka mo kayo. Nalan, itulod na kon, dawal. Umunang arod, apaparan tayo ti munisipyo, madam. Wan, Sige, madam. tsaka mismo ti mangyawat iti sobre kaniabalayan sulumon. Tapnoawan may bagbaga na kanya. Wala, madam. Manglapayag lagit di man ang tiisam na. Namon dawal. Awod kayam. Narami dyan ti bagakan ka. Anya da jay, madam. Di pa nagwanawan nyo ti lugar da ipe. Ay, saan ba'y, madam? Ngamang bili na to, iti mapadiyay. Sige. Kaya't ko ama-amuan na nagsubli dakit di anag na di jay. No saan dakit di atinungpal titulagan. Oray ag sublida. Awan mo't lang maramidan da, tagasawan da Jonas ken Munik. Uwan matkit di. Ngam ti tulag ket tulag. Agyaman na kiti da ito ay abalayan. Dagkal ti may tulong da ito di kampanya. Amok. Ngam no kayat mo nga awanan parikot iti panagkandidato. Pagulimakan ta, ti mangkalaban kan ka, iti kita mayor. Anya? Sino aya, ti amo makapigsaan amang laban to, iti kinamayor mo? Ti si mayor ko ita balayan. No kayat mo, itapay lang. Pagtrabaho kon dadawal. Anya? Tapnoawan sa usawir mo na balayan. Oray saan kan tumatanag kampanya. Siting pretty ka Kwa balayan. Abangan no siyang to di atapon da mastermind. Oh, saan? Siyakto ti baka mo. Kananya kumati pagatapan dakot. Saan pa'y mata pa nagkakampanya? Adayo pa'y dayta. Panunutig pa balayan. Ang mga numala daw to, numakapanunod ka. Ano niya? Agpanunod ka ita, nabalayan Solomon. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Naglokon. Syakit din ti pangibagaan na iti kasyay. No saan ko maasarampiting ti anak na. Isupaykit din dinangidano ni ti bagbagi na ni Jonas. Aday siguro napasama ka na kwa dati kasyay. Sa bagay, ni Munik ti kayat ko ang maasawa ni Jonas. Saan kiti ano asinuladitan? Nang runa day jay nga Eloisa. Kasano da ito yan? Sumangpot ni Munik. Katuray mo't ni Jonas.
Sumagpatmat dito Pilipinas. Oh, kanya ka tayo ti pampanonotan mat ni Jonas. Sapulan na nga ta ni Eloisa. Oh, sana mabalin. Uray pa'y di adalan mo na may sana profesional kan bumaknang da jay nga Eloisa. San kulat tangay palubos sa subyan ni Jonas. Ni Eloisa ti umawawag. Hello, friend, Madam Eloisa. Unay daitan madam. Nakaturpos kan, nakapasa ka gaya man iti board exam. Wen, ngam kuma. No, anya ti awag mo kanyak, isulatan. Nasingpet ka talaga, Eloisa. Saan ka lataan na panakkel? Tonyang, awan mo ti rumbang nga ipagpanakil ko ka. Dagiti parabor ang nagunod ko. Kat parabor amin ti apo. Saan tayo kumaarumbang nga ipagtangsid? Wenno ipagpanakil, saan ka di? When matkit day. Itilaksi ti naramit na kanya. Adalat na panagputong ko iti Diyos. Eloisa, Nupay, saan ko ang malipatan ti kinaulpid ta, Tonyang? Nga may tilaksi ti amin. Agyaman na, iti inaramid ta. anya? Agyaman ka kadakwada? Ay, saan ka maawatan? Inirurumunda ka lang arudan, agyaman ka pailaang? Saan mo amawatan ti kahit ko asawen, Tonyang? Talaga saan ka maawatan, Eloisa? Amom, Tonyang. Numaminsan, pagyamanan tayo, dagiti panakairuruman tayo. Ta, isuda ti mangitunda iti baligi kada tayo. Ay, unmat kit di Tadagiti mayruruman kano, kat ti Diyos ti manharakan. Gusto ka, Tonyang. Kati naramid na doon niya kandida, kan Mayor Solomon, tinangiduron kanyak. Tapnuton uyak, ti harapaap ko. Kat, tiindet na kada kami agatan. Nga imbagbaga idi ni doon niya kandida, anang ilakwak iti ayat ko. Wano nang sukat na hidayat ko, kan ni Jonas. Isu tinaramat ko. Wow! Kastay kayam? Ngam, saan pa yan nagpating ka dita ti harapaap ko, Tonyang? Anya? Kinapudno na. Itultuloy ko ti agkadalita. Anya? Katlo nagturpos kan? Nakapasa ka pa iti board exam ako na. Wen, ngam, nayunak pa'y tinaatal ko. Anya? Adapay sa bali akayat ko aragpaten. Ngala, tarabayan nakakumati Diyos, Eloisa. Matunuyan dagiti arapaap mo. Agyaman na. Kano'y palubos ti ap. Agsubliak dita. Kat adakayat ko ang mapasama. Anya? Sige, Tonyang. No makaawid ak dita, when no makabakasyon na. Agkita ta. Ay, alaman nga rin, Eloisa. Kailiw ka mo ton, friend. When Tonyang, uray siya. O sige, kasta pa ya. Bye. Bye! Uy, nagkasatan ni Eloisa. Nakaadalan. Ang agad adal kanupay. Anya jay kunana nga agsubli. Taadda kayat na apanagnagan. Sa dinaw ti kunam apangawisam kada kami ken angkel mau anak kau. Ken uray ni sila akasinsin mau. Mangan tayo iti maysa kadagiti nalatak a panganan, tatang. Anya? Itreat kayo man? Abay, nalipatan nyo dahito nga aldaw, tang? Anya nga amin dahito nga aldaw. Ala ni tatang, nalipatan dan ti kasangay da. Anya? Ngam sakbay ang mapantayo mangan, mapantayo pa ijay mall.
Igatangan kayo iti pantalon, badok, sapatos yutang. Anya, Wentang, day tati nayon ti regalo kada kayo. Ti ag-shopping tayo pa'y kada uncle kan insan Sheila. Yagas tamat tilang anak ko, imbres ka. Sana kami na nakaturturog onay, Papa. Gapoy tinaramit kanyak ni Jonas. Ibagaman di agbay so kanyak. Kinabkabil nakakadin ni Jonas. No, iti pisikal. Saan mat, Papa? Ngam, sinaktan na unay ti riknak. Gaputa pulos. Adi na yung parik na ti panagayat na kanyak. Tiyawanan ba'y na lalaki? Dahil ka di pa lang mamirmiraw tay ayatan na. Diya ka mo. Ngam kasta ti panagriknak kan ko na, Papa. Isulakit diti imbarparte kan na. Pamanagnak? Anasakit lat na tinakam na, iti panagsinadakan Eloisa. Ala. Tiba ko na. Lipatam langan ni Jonas. Diyak, may kari, Papa. Diyak ka mo na maaramit ko na ita. Ngamin, inayat ko iti kasta unay. Ngam apay at hinak maayat, Papa. Iha. Aklo na. Nagbalinak amaag. Nagbalinak anak ka bababala unay. Iti imatang na. Gapo iti nalaos a panagayat ko. Adi na nakita. Ngam apay. Apay adi na narik na dayta, Papa. Saan ka ngagdanag ta sa langatek to ni Jonas? Sana mabalinday to'y panang insulto na kanata. Papa. Sana mabalin nakastilatan. Nudyak magusto ang tisungbat na. Makaraman kanya. Muna asumangpat ni Monik sa sumaruno ni Jonas, dawal? Sabaten mi kanoy airport. Anya nga tati mapasamak no agkita da Jonas ken Eloisa. Nagkita na. Sigurado masilbuan tinagupad ang relasyon dato niya. Sigurado asaan akayat wino ipalubos ni Madam. Awan maramidan nato niyang. Agtaray da. Sagkasardang si Soda mabalin. Nagkasarda ni J. America da Monik ken Jonas. So, sawan parikot. Nalaka lang ti pa nag-divorce da. Tasan damot ngagpimpin na tag. Sa bagay. Nairan na lang nga nabilag kanauyong ni Madam Candida. Ken adda kayo apasurot na apaspasurot iti kayat na nga oray dakas. Kasi tinakunak. Trabaho lang doon yang. Kadikrik. Naklonan nak. Tali ko amin amadi. Nga aramid ko iti babaan ka ni Madam. Kasano ko ma? Kunambat nga awan sa bali amastrikam a trabaho, tamay saka nga ex-convict. Bali naglangan na driver na. Sana ko na may saka na iti pasurot na. Sumot la day taa. At takamot lang iti babaan na. Ibagak ti podnoking kahato niyang. At umatyornong ko. Panagkunak. Umdasan day yapang rugyan ta. Ay, sus dawal. Namnamaam nga, nakayat ka? Mang namnamang. Tanadarisa iti managayat ko king kahato niyang. Pudot lati bagim day ta dawal. Hindi gus mo lang awanan day ta amarigrig nam. Sana rabrabak ti bagbagak to niyang. Ipakitam kanyak tiki na pudno day ta nga ibagbagam. Anya ka di apa nang iparik nati kayat mo. Ups. Saan ko maasabali ti pagawatan? Gan saan ka nga bidot nga agaramid iti kinadurso? Ay da, saan ko amay ladaw at kinaragsak ko, anak ko. Saan ko pulos namnaman, amagteng tati kastoy akasasaad ti biyagta.
Naibaga kidin tatang. Tibiyag ket kasla pilid. Saan nga iti agnanayon ket adda ka iti baba? Well, anak ko. Ulitik tatang. Saan pa'y ang nagpatingga ti arapaap ko ditoy? Nawatiwat pa'y ti dalan akayat ko adalya sa atin. Anak ko. Kalpasan ti panagadal ko iti abugasya. Ket makapasaak iti bar exams. Kayat ko ti sumrek iti politika. Anya ti kayat mo asawan. Sarkak ti politika tatang. Ket kayat ko ti agsirbi iti ili tayo. Anya? Ay, saus anak ko. Kaya rigan na apader ti dinungpar mo. Awan imposible iti Diyos saan ka di tatang. Ay, pudno umatkit di Adalaan kayat ko apanagnikan kadag iti mangirururumin kada tayo. No lakit di ta maikanak iti guntaway tatang. Aramba! Apay asaan mo tinungpal ti saraytaan ta, Mr. Huang Yo? Oh, anya ti kayat mo asawad? Anya? Di mo ituloy ti deal? Linoko nak, Mr. Huang Yo. Saan na mabali na kasalatan? Oh, diyak kayat ti malukloko. Ibabanan. Oh, agsagana day jaya, Mr. Huang Yo. Talaga diyak kaya ti palukloko. Nyati ko na yung para medyo kada kami, madam. Linukunak ni Mr. Huang Yo. Saan natin ang paltitulagan? Madam. Adda pa yun pa unaabayan, ganyan ko kankwana. Gamawan ka no ti may deliver na kanyak nga epektos. Anya? Adda ka no sa bali apagilakuan da adagin ngina ti paggatang da. Kalukuman mo dita, madam. Talaga, iso mang bukol kay ti grupo abag balas kan kuwana adawal. Anya, madam? Tambangan yun ni Mr. Huang Yo. Kaya nasawan, madam. Ada manan rinopak. Sigurado! Madam. Oh, apaya ka sa tilangam dawal, mabuteng ka, agtukyad kay ti biling ko. San, madam? Awan ka puting ko. Oh, ano kas na karod ang tungbal ka? Kasagana kayo on breaks. One boss dawal. Good. Nakidarmaskin bala. Kompleto. Uray may sa oras tayo ang makipinlaltaw. Nasaya ano kasta? Saan ko kayat di mabainan kay madam? No problem, boss dawal. Sige nga din. Mabanda yun. Sigurado nga naman rin bonus tayo. No mapatay tayo na dyan, Mr. Huang Yo. One breaks. Amoy mo ni madam. Galante. Ni ada mamigat, sino mamigat? Ako na kayon. Lumugan kayon kadagiti na ito ding nga pagluganan niyo. One boss. Awan kayang breaks. Inaramid yung matlang timbilin ko asukatan nyo ti plate number na kitilugan na ya. One boss. Regla doon. Good. Sige. Acting na kayon. Madamdamalan. Agbali na headline iti damdamag. Ti maipapan iti dayang Huang Yo. Sakit din ti kalkalapanan na. Tunyag! Madam! Mangyag ka man iti nalami sa mainom ditoy. Tali, sobrang ti kinabarat iti panawan. Wen, madam. Mangalak iti ice cold juice. Agarukan! Patay-patay. Madam. Sakit din ti kalkalabanan na. Award na saya tapag panagan na. Anya ka no? Sus. Anyaman nga tan ti pakaraksakan ni madam. Kun,
Sa di numanon, tinangibaunan na kadatawal. Banat kakadwa, santang may kaniti kong daway ni Wang yung agbiyan. Banat kakadwa! Sige bay, awan ni Bati tayo si Bibian. Banat lang ka! Kadada, awanan te. Magpinpindal to ka na tayo. Brex, asit ka na kitawanan bain. Kat siguraduin nyo ang tayo ni Huang Yo. Uwan, boss. Siya akong di mapan. Sige. Sikat yung masilag itilugan ni Mr. Huang Yo. Anya? Kada na pasama ka pinaltog? Kat may sagang ganaat kan kakadwa na tinaambos? O sinalbag. Sino man nga tanti akin narami titiday tahebe? Andya. May isa ka dagiti adati restaan dagiti drug personalities. Huwag niyo ko nam tinagan na. Kas na ka di. Nasaya no kastagam. Natili ko masibibiyag ta na pagbundo. No asino dagiti kakadwa na hebe. Sige. Kaya't ko ang mangiwayat kayo itinaununag ng investigasyon. Sige. Bye. Asino nga tati ng batambang itidayat tao? No drug dealer. Amangan no. Adda pa ka naigang ni Donya Candida. Anya ka di man nanti problema yo, papa. Adda in report kanyak ni Hepe. Adda ka no tinambos da kat may saganggan na at may sa biktima. Ay, madadahal ti reputasyon nyo kas mayority dayta, papa. Ngam ti pagimbagan na. May isa ka no a most wanted na yataw. May sapay ka nagiti at detinistahan nagiti drug dealer. Apay, papa. Agraira ka di manan, ti pan nakaiwaras ti may parit nga agas. Naisardang iti kalabas nga maddamaran. Papa, ti kumupuon ti maribak. Mas tawag. Tanagbalimot a drug-free to ili tayo ti kalabas iya. Ngam at damaran may padbada magmatiltiliw da aposer ken yosers. Ada ka ti atapon nyo a dealer to ili tayo, papa? Adda. Asino? Ni Donya Candida. Anya? San ngagbidot da jay, tas siya ti mangibulgar iti maldi nga ramin na. Kas tagayam ti kadakas ni Mama Candida? Huwag. Ada ka di pa'y ganas mo ang mga awaking kwa na iti kasta, itintutawan sirserbim ka ni Jonas. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulong ngayon kami patangatang. Agyaman na kada kayo, uncle. Nagdakkel ti na itulong yu kada kami. Saan mo panunutin da ita, Eloy, sa anak ko? Sino pa'y kumatiyag titinulong saan na tayo? Saan kami anarigatan ang nagsapol iti pagnaidan mi ni tatang, uncle? Kastala tibiyag, anak. Saan kami makapagsubsubarit kada kayo, uncle? Iso nilaangan apo Diyos timang subad kadagiti kinain bagyo kada kami. Unay kalakit tinaya. Saan mo pampanunutan na ita? Pudno ang naghabang kami, uncle. Menos presyo mo ti abang mi. Anyakit nga rudan.
Awan mat sabsabali ka na tayo. So, saan mo pampanunutain? Uno pagdanagan na ita. Tapakaragsakak mo, ti makatulong ka na kayo. Agyam anak, Uncle. Ken sana may satyal daw, Eloisa. Tibiyag, ket kaslapilid. Laita ko ti panunutain. Nasimpot ti anak mo kasinsin. Ketamok, adayaw ti magting na. Ay, day tamat ti pagyama anak kasinsain. Ken masirib. Ang asam rayta, aday ti top 10 ti CPA board exam. Talaga nga inggaad na ti nagadal kasinsain. Ta adda kayat naragpatan. Kasta ti tao. Iso nga imbagakin ko na. No anyaman ti dakes apanggap na kontra kadagiti nangiruruman kada kamay. Agyaman kit day kada kwada. Anya, Tano saan da nga inaramit ti kasday. Nalapit. Asan ang nagpursigay ang nagadal kasinsain. ken dakkel tinaitulong tingted na kada kayo a kwarta. Ta inaramat ni Eloisa para tinasayat a panggap. Huwag kasinsain. Agam, anya dyan ay bagam kanya kit tinaminsa. Panggap na nga sublimat lang na dya agatad inton makaornaw. Eh, isot ko na. Ang kunak, adakin ko na dayta. Katita, agtrabaho, kan agad adal manay. Huwag, mga alakano iti abugasya. Talaga nga ada arapaap ti anak mo kasinsing. Kat kasi tinakunak, adayo ti magting na. Kait, agsubli ka na ijay ilime inton dumtang ti husto a panawan. Kait sarken na ti politika. Sana dakes? Ang kasladim mong par iti pader, iti kastang aramiden na kasinsain. Ay tati nagsarsaritaan mekin angkel mo anak. Dayta talaga ti panggap ko, tatang. Kasmet lang iti nakunak. Nabibilag dagiti inkadong paren iti dayta anak ko. Amaw ti kinabilag da Doña Candida ken Mayor Sulumaun. Tang, awan imposible. No Diyos ti agtignay. Wen metkit di So, sapay la kumata may ka nakitugundaway, tatang. Nakita yung mat. Awan pa nagduras ti ili tayo. Wen nga raud. Ken adupay dagiti maipadpadamag nga illegal a negosyo ijay. Pud na day tatang. Awan lat maaramidan dagiti umili. Isut nagkunaak anarigat adong paren dagiti nakatukaw ita anak ko. Dakkel mo ti pamatik, tatang. Dumteng tumitlaan ti panagbalbalyo. Masapul laeng nga adda agtignay, ken adda mangida ulo. Kontento kayo matlang iti bonus yun, Dawal. Agyaman kami, madam. No, saya atin yung lakit iti trabaho yo. Saan kayo malugi kanya? Aramidin may mati amin nakabalan, madam. Dayta, tirumbag. Nuwawanan di ba kayo, madam? At na kami kumabay ka nagiti kakadwa. Sige. Kan, ato'y Dawal. Ha? Igatang nyo ti pulutan kanino nyo. Wow! Nagsayat kayo talaga, madam. Thank you. Apay nga taka dito'y Dawal. Apay apinanawam dagiti kakaduwam nga agiinom. Nagsubliak po lang na madam-dama. Adalang itan ko king katon niyang. Anya dayta. Kaya't ka lang ibingayan iti bonus ko.
Atoy, awatem ko ma. Bonus ko na. Wen, nang tet ngamin ni madami ti bonus me katabingayan ka. Imbag man. Saan ko nga awatan dayta? Pabainan na kadipay mat. Si Bobosong itad ko king kadayto ito niyang. Saan ko akayat nga ibagam to ginatang mo ti ayat ko? Awan kas na panunot ko. Basta kahit ka lang ibingayan itinapinta sa gasat ko, Tonyang. Ano niya nga tatirason? Ana ikanda iti bonus. Adayo pa yung ti December. Ay. Sa dino tinapananda. Anya ti pinaaramid ni Madam kadakwada ta inikan na ida iti bonus. Kanun gayam. At tanalipatak adinamag kandawal. Malagip ko dyan ay padamag. Nga adda ka na pasamak apin nalto. Kat may sa amaatap nga agiwarwaras iti may parit a droga ti may sa kadakwada. No kaano laang day di adda na ipadamag. Anasarakan da abang kay ti babae. Amaatap pa'y anaramas. Diyos ko. Anya day tuyan na mapaspasama. Agyaman na kiti panang sukon mo kanyak, Dawal. Awan yaman na. Bili ni Madam. Kumusta mo ti Jay? Nasayat lang ta. Ngam sayang. Nagparti kami iti kalding iti kalman. Kasta ka di? Di pumarti tayo manan Wow. Ano kasta, senyorito? Jonas ko namlatan. Anya senyorito. So agam mga nagungot ni Madam no, birbir nga sang ka. Siyak ti makam mo, Dawal. Nabayag kayo matngawan Naikawa kami di, itikawan mo. Saanak siguro nga agbayag, Dawal. Adanas kan nga si kaswak matlang ijay. Kasta ka di. Awag gayam. Da magkumot nga imunasim mang puti asawa yo. Wan. Saan na nga mo. Ngayon mo na aplanok ti agawit. Iso amas dawak langan. Hindi sumangputak iti may sa amalam ije balay. Tasaan ko na nadanon. Kanada imbati na anots. Ngagpa Pilipinasan. Yang amin tinapasama kaya. Kunakno kay kayon. Tanagkasar kayo ba yan? Dawal. Narigat nga isurot ti puso nga gaya. Iti tao asaan mo nga ayaten. Kasta ka di. Awan makunak kinimunik. Napintas. Baknang. Kan inaramid na amin na kabalan na. Tapno, ayatek lang. Saan ko nga mo? Kalpasan na. San kayo pa'y anadani di anak? May sa dayta. Ni kadi pa iloy sa tay ayate maging kayta. Saan ko ang mabalin nga alilawan ti bagik, Dawal? Wan. Ay ayatek pa'y laang ni Eloisa. Amom ka din. May isa na CPA ni Eloisa. Alin na lais ni Madam. Uwan ka no? Agad ka sa nun. No bilang awang kadit panggapamang sapol keng kwa na. Panggap ko sa pulan. Kasanon ni Monik. Saan ko nga mo? Siguro, talaga anay tuding asan ada kami. Iti forever, Dol. Day talaga. Nay, sumudag tayo gaya mo ni Town proper. Asidag tayo ni mansyon nyo. Sige. Mangtedak to iti gatang yu iti kalding. Agpulutan tayo. Kumusta kayo, senyorito? As usual, Tonyang. Jonas lata, Ano yan? ni Mami. Awan mo tayo may sa alugan iti parking.
Simrek iti opisina na, senyorito. Kasta ka di. Ni Eloisa to niya. Saan mo nakasarsarita? Haman, senyorito. Napaot ti pa nagsarita mi idi imawag na minsan. Kasta. Kumusta mo itong tigayam mo? Asenson Maysan a CPA. Kun agad-adal ka naman Anya? Agad-adal sa iti abugasya. Kaya't nati agbalin nga accountant, lawyer? Nga ta Sana dakas. Among ka diti address da? Saan, senyorito? Ngam iti syudad dagiti salang tayanda. Sa pulag to niya. Anya? Isus, kasanon ni Monik? Amangan na maamuan ni madam. Uray maaman na. Saan mo ko mga ibagbaga? Wan, senyorito. Promise? Wan, senyorito. Promise. Fix man pay. Cross my heart. Ito niyang ito yung mauawag. Uray tawan mo't araramid. Hello, Tonyang? Agyaman nagtasinong batam, Eloisa. Sorry nadisturbo ka. Ala, okay lang. Adak dito yung opisina. Ngam awan mo't araramid. Kumusta ka? Kastoy, awan mo't parikot. Sikangay. Katulong lang ta, Uwan gayam. Adamayat makisarita kan ka. Sino? Itad ko ti cellphone kan kwa na. Sige. Hello, Eloisa? Jonas. Yes. Oh, kumusta? Ada ka dito yung Pilipinas. Wen, sangsangpot ko lang itay. Amangan no maamuan ni bagad mo. Ni mo niktiket ko sa wen. At daigay balayda. Saan kami nga in good terms? Anya? Ngamin, Jonas mabitangan. Ada din nga client ko. Bye. bye. Ne, apa yan, senyorito? Ada ka no dim nga client na. Naragsakan hak, tanang nagkuti boses nato niya. Huwan mo't kiti Amok, kaya't naklangaliklikan. Diyak maila dahon ti kinaragsak ko, tonyang. Apa niya kastoy, tiriknak. Kaya't kadi asawen tayta. Ngay ayat pailaan ni Jonas. Saan? Saan arumbeng amariripo ka na? Naunday apanawen, anaibtur. Kena iliwliwag kunti sa abunga tinaramit tinana. Ita kadipay ang makariknaak iti kastoy. Nay, ada ka di madi amarikrik nam iti bagay manakaw. Dasaan ka anaganay gaya simbang pal. Awan sakit ko tatang. Ada ka di parikot iti trabaho? Awan tang. Eket, anyang around. Nagsarita kami ni Jonas. Anya? Adan dito Pilipinas, tatang. Ay, nagbakasyon da ka di nga agasawa? Kas maawata kitin bagana.
Adda parikot iti panagdenada, tatang. Anya, Kas na kunana. Saan da kano nga in good terms ken ni mo ni? kahit si Kati Gapuna, Diya ka mo, tatang. Taginupad kunti panagsarita mi iti cellphone. Ket, tang, saan ko amaawatan ti mapay arik na? Kumusta to niyang? Saan ko makontak ti cellphone ni mama? Ni mama kandida ti kahit ko asawan. Ada ka diti tabalay da? Awan, senyorita. Sapsapulan nga ron ni senyorito Jonas ni Madam Itay si Mangpal. Ah? Ni Jonas? Si Mangpat? Wan. Apay, saan nyo ka ding amaw? Diya ka mo, Tunyang. Sangsangpot dala Itay. Sinukon dadawal ijay airport. Kasta gayam? Si Maruno matlagayam kanyak? Siguro, saan na matlamay bituran di kaawan ko? Nga ah. O sige, Sonyang. Kasta pay. Bye. Wan, senyorita. Bye. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Siguro, saan matla na kaibtur iti kaawan ko iti dinana? Aha. Mapanak iti balayda. Wano, si Magpat nga ta? Taplano na asublian ni Eloisa? Birukan na ni Eloisa? Naamon na nga ta na nakapagturpusan iti kurso. Kat. Sana mapalin. No talaga, ajak matagikuha ni Jonas. Jak kipalubos nagsinubyan ta ka ni Eloisa. Nasaysayat lang na patay ni Jonas. Wala isuda adwa. Anyati ko nami ha? Si Mangpat ni Jonas? Wen ka no, papa? Amangan no sinurot na ka. Nasayat lang no kasta, papa. Nga madaatap ko. Anagawit, tapno sa pulan na ni Eloisa. Anya? Ngam siya palubos, papa. Anyati aramidam? Makamuditan. Mapanak iti balayda. Apa? Anya? No talaga di nakabaylan nga yaten. Sige. Aramidan na lata di kay kayat na. Ngam jak ipalubos nga agkatuluyan dakan ni Eloisa. Ha? Patayin inaadwa, papa. Muni, kanya na itanabang panunodam. Kanpasan na? Ang pakamatayak man. Anya? Ayawan tumat at siserbi ti biyag kon, papa. Tumapukaw ko ni Jonas. Saan mo nga ramidan di kasta? Saan ka kumangagbalin na maagapulang iti may sa alalaki? Basta, papa. Sige, tagrupo atak. Mapanak iti balayda, itamat lang. Anya? Sige, papa. Bye. Anya na ito yan ang mapaspasama kiti anak ko. Sana mabalin na mapukaw ni Budik. No kasapulan na siya tagtignay, aramida. kumusta ti panaghadal mo, anak? Awan parikot, tatang. Saan ka matlaang amarigatan? Agtrabaho ka sa agadal ka, Kabailak, tatang. anak. Tang, awan narigat. No adda kayat agunudan, san ka di? Ken wenmet di Ken, gundawayak tinaitid kanya kapanawen, tatang. Tapno agtrabaho ken agadala.
Ay, nagimbagan ti busmaw. Wan tatang. Kat planok pa iti mangala iti extra a unit ko para iti public administration. Anya manunday ta. Preparasyon da iti plano nga isisirek iti politika, tatang. Iso ha, constitutional law ti inalak. Anak ko, saan ka nga ta? Amay robon tulaan. Kas itinakunag. Nadadagsan a tao dagiti makarinupak mo dita. Amok tatang, nga magtalakak iti Diyos. Awan imposible kan kuana. No isut agtinay, kan ipalubos na ti plano. Ay, laki, adakin ka dayta. Kasi tinakunaktang. Panawanan. Tapno agpating gamit tin dagitig kamrod iti takam. Kan panaglablabas na. Dagiti panangirurumanda. Talaga kadi sa pulo niyo ni Eloisa, senyorita? Wanton yan. Kat rugya ki syudad ang nagadalan na. Kasano? Sa pulag ti address da iti syudad. Ay, narigat nga aramidon na ita. Barang no makaalak iti impormasyon iti nagadalan na. Tano maalak ti city address da. Nalakan tulangan na sa pulag. Kunak no linipatan yun ni Eloisa. Nang runak at nagkasar kayon kan mo ni kiji Amerika. Napilitan naklaan to niyang. Kan sinulisog naklaan ni Monique. Oo na yun. Iti ba at tinapawot na panagdin nami. Sana nagbaliw ti reknak ko na. Akas may salang anasingad agayam ti marikrik na. Saan kit di nga asawa. Ay, nagkasat nga ron ni Eloisa. Ta isupay laang ti ay ayataw. Una, Tonyang. Awan nga tapay kaayan-ayat na aging gaita. Dahil tatisang ko nga mo. Saan mo na nasunutan dahil di pa nagsarita mi di naawagan. Alakot, sapay la kumata, agtugmok-tumot laang ti dalan nyo, senyoritaw. Nuna ito ding ada kami ti agkagasat, tung palbyag Tonyang. Isot mapasama. Adda sa nga ilayo, senyorito. Taylugan ni Monique ti adda itigay. Anyat ka adana dito ni Monique. Kasanoan naman na si Mang Petak. Kwa, senyorito. Itay imawag, damdamagan na ni madam. Nakunap nga awan ni madam. Katsap-sapulin nyo, tasaan nyo anasangputan. Anya? Yan na talaga. O sige, pastrakam Tonyang. Kaya't kumat ang makasarita. Saan ko alam naman na surutin na lang, Jonas, honey? Surutan? Ha? Saan ka di akasta? Ibagak kan katipod no. Sakbaya pa manaw ka iji Amerika. Plano ka talagang ti agawid iti. Anya? Kaya't mo asawan. Planong tagsubli dito'y Pilipinas? Wan, nga magpakadakmat lang ka. Nag-flight ako man. At dagayang plano makasta. Wan, ngam addamat gayang plano. Wan, tanauma ako ni tibiyag tidjay. Kasta? Anya nga din panagkunan. Maano sa tong palbiyag ti agbalin akatulong mo? Ngagbalin ak amartir adi mo makita ti sakripisyo? Nagkunang amin nga ramidam ti kasjay. Imbagak matken ka. Asaan ko akal kaguman ti panagserbim kanyag. Inaramid ko ta amin. Kaput ay ayatan ka. Awan kaya mauray ko. Imbagak matken ka. Sa anak ama ikari iti dayta. Kaputa nila ta Eloisa ti ay ayatan? Wan, adda ka di mabalin ko. No kastaman ti riknag.
Amom ngay ayatek ni Eloisa, itilaksid ti kinakurapay na. Ay ayatek pay lang nga aging gaita. Muli, Pasakitan nak, Jonas. anya nga ro ti mabalin ko? No dayta talaga tiriknak. Basol ko kadi? Ala! Aniyan tayo jay? Namindwa at tinumpa ni Munik ni Jonas. Putay jay! Nagtartarasan na pinmanaw. Anya nga tatiga po na at tinumpa ni Munik ni Jonas. Saan ko ang mga tisaritaan dang naglawag anak kita ti panang tungpana kan binukawan ni Munik ni Jonas sakbay apin manaw. Papa, Anya ka di tinapasama kiha. nagapuha kiti balay na Jonas. Imparupa na kanya kanila at tayloy sa ati ayatin na. Anya? Gapu iti data, tinungpak. Sana mabalinda ito'y. Kasaritak na niya lalaki. Ken kasaritak man ni Candida. Papa, tsak maklo na kastoy ti pagbanagan ti panagayat ko kinicho. Relax ka lang, anak. Siyak ti makamo. Imbaga akon, Papa. Tsak maklo na sa bala ti ayatan ni Jonas. Naibaga akon ti plano. Ikarik. Tsak ipalubos ka na sa bali pag tinagan ni Jonas. Uray kay Papa ti panagpatay ko kadakwada. Insan, umapalaklaunay kan bilibakin ka. Anya? Anya manen ayat ipagbilbilibam kanya kinsan. Ay, kat no nag-aton ti posisyon mo iti trabaho. Kalpasan na, agad-adal ka manon iti abugasya. Amo minsan, awan sardeng wenno panagpatingga ti panagarapa ti maysa a tao. Anya? Kinamo minsan? Adapay kayat ko atong uyen. Aging ga iti adagundaway ko. Wow, naipalubos ti apo may sakan to as CPA lawyer insan. No, palugodan dak ti apo insan. Insan, anya dyan na lang. Constitutional law? When insan? Wow, talagan sa akayat mo ti sumrak iti politika. Kasta nga ron insan. Kalpasan na. Mga laakpay iti public administration. Ikarkarara ko insan. Amaragpat mo kumadayta. Kat mabaling nagbaling kanto a mayor. Wenno congresswoman. Nakaawag ka man na balayan, Solomon. Juan, tada na pataga pagsaritaan tatong niyakan tita. Saan ko kahit akastoy tararamidan ti anak mo? Anya? Lalabasan di pa ng paspasakit na iti anak ko. Anya? Apay, anyak napasamak. Imparu pa na kanokan mo ni. Anibay lang iloy sa ti ay ayatan na. Oh, apay, nagkita da? Juan, napani di balayo ni Munik. Kasta. Kasaritam ti anak mo. Sakpay a kasaritak. Sige. Ngam kasaritak badlaan ni Jonas. Ket no saan ko magustuhan ti sumbat na amangan numakabil ko. Ania? Naibagakidin, saan ko ngay palubos ngagpanag na nakakaas si ti anak ko. Wow. Anya ti kayap mo asawan a balayan. At tapang tati anak ko, kat saan ko akayat ngagbalin na kriminal. Kanadadyapayasan ko akayat ang mapukaw ni Munik. Sige, kasaritam ang nalaing dana po. Wow. Initip na. Anya ti... Oh, sana mabalinda ito ay kasaritak ni Jonas.
Saan na mabalinda ito'y? Katday jay nga Eloisa. Di suti pon amin dagitoy. Kanisod pon di pagkapukawa kita anak ko. Kasjay ka di? Saan ang mabalin? Ngam sa dino ti pagnanaadanday ta dagijay nga gama. Nunas ken na pasapul ko'y daaramida. Kaya't ko kasarita na jay nga Eloisa. Kat nunas ken na papanawag ti pagilyan. Aramidag uray kumastusak iti dakkel. Nasken nga adaywan na amamimpinsan ni Jonas. Sa dino ti ayan ni Jonas tunyang. Remuar, madam. Anya. Unyag pa iso. Saan ko nakita tilugan na iti garahe? Kung nanamat ka da kanulaang kasinarak na tao. Kasta ka di. Imay gayam dito'y ni Monique. Wan, madam. Kat, anyat na pasamak. Nakapungtot ni Senyorita Monique. Kat natungpa na itinaminduan ni Senyorita. Aniya. Apay, anyat nagpungtutan na tatinungpa na pa iti anak ko. Saan ko nga mo, madam? Saan ko anang nagtisaritaan data tayo Nakitak lang ti panangtong pa ni Monique kan Senyorita. Imawag ngamin ni Mayor Solomon kanyak. Imparupa kano ni Jonas ni Eloisa ti ayayatin na. Iso siguro atinong pa ni Monique ni Jonas. Siguro, madam. Ay, kat nalabit. At napanggap namang birok ni Eloisa. Dahil tati saan ko nga amo, madam. Kan sana mabalin. Uray anyat mapaspasamak ko nakpanan. Jaki palubos nagsinubyan na Eloisa kat Jonas. Kamusta nga tisigo da kayan-ayat mo? Si Mangpat dito'y Pilipinas, insan. Kanya? Naibaga na kanya? Sanda ka nung in good terms kan ni Monique? Gapo siguro, ta si kapailang tay ayatan na, insan. Siguro. Sabagay, zero love life ka itan. San adakas, no? Silpuan nyo, tinagupod nga ayan-ayat yu, insan. Insan, nagkasardakan Monique ijay Amerika. So what? Ijay mat Amerika? Kan nalakadalaang ti ag-divorce. No talaga asaan da akong patibal, insan. Tsaka mo, insan. Diyak mat maawatan tirik na. Kalpasan tinaunday a panawan na naglabas, aklunag. Saan ko ang mapaglibakan, tibagi? Oray kas jay tinapasamak kada kami. Oray siya. Jakmat inlaban ti ayan-ayat mi. Aklunag. Ay ayat pailang ni Jonas. Amok, ta itilaksit ti kaadot nagarum ken ka. Adda pa'y dagiti professionals. Adda pa'y doktor. Kan engineer. Ang naman nga inaramid mo. Binasted mo ida, insan. Awan nga min mariknak nga ayat kadakwada. Ken, adda kayat ko aragpatan, insan. Talagamot ni madam. Uray no nakaturpusan ni Eloisa. Saan nakanulata akayat nga isot maasawa ni Jonas? Sus! Anya ka di talaga ti kayat ni madam. Nilata mo ni, idinto ta saan matlata akayat ti anak na. Ay, anya lakit din dagiti baknang ako na. Anya nga tati plano ni Jonas? Talaga ka di hasapulan na ni Eloisa? Kat no mabirukan na? Agkin na awatan da nga tamanan?
awag ko. Ni Eloisa, tigayong ko. Ah. Hello, Eloisa, friend. Tanyang, ada ka diti pusa. Pusa? Isus! Awan pusa at tarakan mi dito, Eloisa. Si Kamon. Saan mo anawatan ti kahit ko asawan? Pus. Ah! Amokon! Awan, friend. Saan ko nga mo, tarin mo armat lang itay saan na nasangputan ni Jonas. Kasta ka di? Wan! Ay, kahit, kumusta ka matan? Nasayaat mo't lataan. Dahil to'y, busy iti trabaho. Kan panagadan. Wow, ha? Nakaturpos ka ng agad adal ka manang. Wentot niyan. Ada pa'y kahit ko agun-uden. Sa balila at talaga tinasiriban niya. Saan, friend? Ay, kaya. Kumusta mat ti boss mo? Ni senyorito. Isus! Ay, ata istorya akan ka, Eloisa. Sus! Saan ko nga mo, no? Maragsakan ka, winuan niya. Ha? Apay, anya day ta? Among ka di, nga imay dito'y ni Monique kat natungpana ni Jonas? Anya? Apay nga naramid na ti kasta. Unak man no, ay ayatan na. Ngamin, kuna ni Madam, imparupa ka no ni Jonas asi kapaylaan ti ay ayaten na. Anya? Kat plano ni Jonas, timang sapulken ka dita ayan nyo ita. Kasta ti plano na? Wan, Eloisa! Sana mabalik to niya. Sigurado nga agaramid mananid to niya kandida iti addang. Tapno riribukan da kami. Anya? No pa'y kasta. Saan da kami basta mairuruman itan to niya? Basta, aganad kayo latan, friend. Wen, katagyaman ang itimpadamag mo ha. O sige, baliwak tumanan ti umawag ken ka. Rabi nga minen. Dapat din nga sa nga ilig. O sige ha, bye. Bye! Anyaman nga tanday to'y aparikot. Sus! Malapdan ay ang arod mo't dagitid dua. No talaga anay ka rin nga isudat ang kagasa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya ka di man ang ti parikot mo insan. Langam ti kasla mariribo ka na. Among insan, inawagak nito niyang itay malam. Kita da na ibaga na kanya. Anya di siya eh. Talaga kano asaan da nga in good terms da Jonas kan Monique. Ne, anya ko ma. Kan rebeng na amaragsakan ka kuma iti dayta ha? Kasano amaragsakan na. Kat sigurado ang mairamraman ak tumanan. Apay? Naibaga ka ni Jonas kan Monique. Asyak paylaang tay ayatin na. Iso na tong pana. Anya? Tinumpa ni Monique ni Jonas? Wen. Ken, panggap ka ni Jonas, di mang sapol kanyak dito'y. Wow! Talaga mata. True love na ka talaga. Sheila, diya ka mo numaragsakan ak saan. Rumbang amaragsakan ka, tauray anyat inararamid da. Sikalat ta tinagbalay gipay lang. Ta sika nga ruday ayatan ni Jonas. Jajay ko na, anak. Plano ka no ni Jonas, timang sapol ka data ditaw. Day ta tinamwak kanto niyang tatang. Ket, amangan no, agtignay manan iti dakes day jay adon niya kandida, kontra kada tayo. Anak, Iso adi kay pailagaw awid tatang. Amangan no da kayo tinangranta. saan nakapagdanagan?
Sika, tiad adang aganad, anak ko. Aganadak, tatang. Ay, isuday ta ti ibagbagak, anak ko. Doan nyaman ti pampanunutam nga aramidan. No ti kunam nga agsubli ijay. Ay, narigat sa, anak ko. Pudno day tatatang. No kadagito narigat pa Ngam, intun nakasagana. Awan makalapad kanyak kadakwada. Sa pulong nakaitay ni Madam, senyorito. Oh, apay ka na to niyan? Kasla makapungpungtot ba't amang damdamagkan ka? Ay, may papanlakit di kan mo ni. Senyorito, Ngam oray anyat aramidan ni mami ita. Saan na ko na mapasurot iti kayat na? dailoy sa ti kakaasi manan ano bilang, senyorito. Anya? Isu dalakit ti manan ti pagaramidan da iti dakas. Amangan no, saan laangan abot-bot ngan. Ngamkit de, pagaramidan da iti dakas. Maaramid nga tadamami ti kasta, Tonyang. So, senyorito, inaramid dan. Naamwak ken dawal, abinot butong da kanu da iloysa. Iso napilitan da pimanaw. Kan saan pa yan ang nagpakadakan ka. Kan inawat da ti kwarta ngayon tad da Madam kan Mayor Solomon. Ini papa. Mayor Solomon. Hello, Mayor. Mayor, kastan tiawag mo kanyak. Papa, Saan ka pilitan na mga wag kanyak iti papa? Tawan ba't lang sirpina? ha? No saan mo tumit lang nga maklon when umaayat di anak ko? Lading itag. Ngam sigod mat nga moyo. Asaan ko nga'y ayatan ni Muning? Kat, tadyalan ta nga Eloisa di ayatam kasta. Isod ka po na saan mo ang ayat di anak ko? Lading itak, Mayor. Napaglan ka ama ag Jonas. Anya ka di tiada iti na nga Eloisa. Talapat patagpaikin ka ngam ni Muning. Lading itak, Mayor. Ngam saan ko amay suro to'y puso. Nga agayat ka ni Muning. Takas gayam laan. Ibarparupam kanya kita saan mo amaya tiyan ako iti kaano man. Sorry, Mayor. Ngam saan ko amalilaw ti bagik. Itipod no arik na. Kaya't ko, ngaglilinawag tayo. Saan na dito'y telepono? Kaya't ko ngagkita tayo ton bigat. Sige, Mayor. Ken kadwam ni mamim. Nakadwag mat ni Munik. Agsasango tayong opat. Sige. Saan ko akaya takastoy lantan di pagpanagan di amin? Bye. Saan da ko na mabutbutan? Ken madiktaran ita. Lading itak. No ilaban ko ti kalintagat. Makita mo ita, ti saan mo panangayat ken ni Monique. Tinungpa na ka pa yan. Maulit-ulit daytan atopi ko, Mami. Sipod pa Amuyo asaan ko nga'y ayatan ni Monique. Napatignot pa iso kanyak. Ngam kasmay sa anasingad wenno napatig agayam laan. Kat day jaya katulong ti ayata kan plano pasoblyan. Sige. Aklunak, Mami. Kat awanan makalapad kanyak. Supringad na kadilata. Lading hitak, Mami. Ngam, supringan kayo. Kan, saan da ko na mapasurot iti kayat yo? Tinungpadak, Mami. Anak ka lang, Jonas. Kat saan nakamabalin na supringan. Ngam karbangat. Wenno kalintagak ti agpili ti ayatak, Mami. Kalukwan. Tanya arason asaan mo ang masursuro nga ayat ni Monique. Naibaga akong tiga po na.
Ket saan ko amay suro ti pusok. Ha? Dayta. Namnamaab ka di maawat ko dayjay nga Eloisa. Nga uray may san nga sipi. Ure asino pa'y ni Eloisa, mami. Saan ati kasasahad na itibiyag, tikit kita. Minamaag. Iso sorry, mami. Ngam iti da ito agundaway. Saan ada kayo ti matungpal? Aniya. Ha? Kasano nga rodan ti kalay sayo? Mabalin mi mati ag-divorce? Aniya. Anya nga ron ti plano mita insan? Plano iti? No, agsabat man ti dalan nyo iti ex mo. Actually, insan. Sana formal ti panagsinami. No, kasta. Awan formal a break up yo? Awan. Tasaan ako na nagpakada. Di pumanaw kami kinitatang iti lugar mi. Kasta gaya. Wen insan. Patat ngamin ti papanaw mi. Ta, binalaagan da kami kat ngarod. Anya? Ada balaag da Doña Candida ken Mayor Solomon. Amasapul nga agtungpal kami, tanusan, dakas ti mapasamak kada kami ken tatang. Nagdakas damatan? Waninsan, kasta ti kadakas da. Gaputabak nang da ken impluensyado da. No, apay ngamin nga dakas ta. Dahil ti pagsaksakitan launay tinakam ko. Kasla ginatang da ti karbangak. Impaidam da ti karbangak nga gayat. At no ituloy manon ti ex mo, wenno ni Jonas ti mangsapol ken ka. Kat maamuan, tibak na nga inana. Sigurado da ita. Aklunan. Agayatak pay lakin ko ana. Ngamliklikak pay laeng nga agkita kami. Tadyak kayat amasinga ak kadagiti arapa apo. Saan ko maaday dati mangsika iti panunot mo, anak ko? Saan na ta basta mabirukan dito? Saan tayo lang nga mo tatang? Nang runa, no pagtignayin na ti kwartana. Ay, wen matkit di Ang nakasagana akon amang ilaban iti karbangak. Oras amadlaw ko nga adda pang tawen no paggad adumten kada tayo. Iblatter ko. Tapno adda maitudo no bilang tagpaggad tayo. Ay, si Kati makaamaw. Basta agan nagkalaang. Wen tatang. Ay, wen kayam. Adda mainayon apaka kumikumak iti Sabado. Anya da ita? Agadalak nga agmaneho, tatang. Anya? Apay, gumatang ka iti lugan mo? Wentang, mabalin ko mo ti mangala iti driver ko. Sayang ti pagsweldo. Ay, anyan. Ada nga min Carlon iti opisina mi kat sayang mo, tatang. Ay na, anak ko. Saan ko anam nama? Amagteng tati kastoy akaginawa ti biyag ta ita. Imbes ko maamangala ak iti financing. Kayat ko nga itilaangan opisina ti paglunak, tatang. Tawan interes na. Iket isua. Kita no anya ti pagimbagam, anak ko. Wen, tatang. Adu pa iti kayat ko aragpaten. Kat idawdawat ko iti apo. Sapay ko ma. Tatarabayan na tayo. Anyang rod, ti makunamita, Jonas. Talaga ka di at di mo maayat ni Monique? Saan kayo kung mga agloksaw iti bagak, Mayor? Ibagak lang ti pudno arik na. Ta saan ko amalilaw ti bukod ko arik na. Ti saan mo apan nakayat ken ni Monique? Agsao ka, Jonas. Ibagam, anakasango kami kan mamam.
Oray masaktan siguro ni Monique. Sipod pa'y, amo yun dayta. Oray anya ti aramidak. Saan ko ang masursuro nga ayatan ni Moni? Takas may salaang anapatag agayam, direk na kwa na. Oh, anyang ano ti kayat mo ang mapasama kita. Nananayin ngagsina kayo? Kasta? Wen, Naulpit ka, Jonas. Ngam ita, ibagak matipod no. Saan ko may palupos? Nga kinakay ti sa bali. anya? Ibagbaga kon, Jonas. Saan na ka ang mapagnawaran ti sa bali? Anya? Sa Sara kan damadam. Jonas kan damayor Solomon kan mo ni. Anya nga tatiga po na. Siguro, unusan dati parikot dagiti agasawa. Ang maurnos na pa'y nata? Kat saan matakayat ni Jonas ni Moni? Ay, ang tagayam kasta. Ipay babae ti mangipilpil ti bagina nga uray saan da akayat. Nagsakit, Papa. Apay akas ti supapak tinapod na panagayat ko kay Jonas. Kasla masudak ti barukong ko. Iti panangiparu paday ti adyonas sitipod no arik nanakin ka. Ngam nalabit di tatalaga ti pagtungpalan ti amin iha. Saan ka maklontay to yan nagpanagan ti ayat ko, Papa? Monique. Katredsya nga iloy sa tipoon ti amin. Ha? Saan nagbidot nga nagpakita kanyak? Tasyak ti mangsingir kan kwa na. Iha. Kasi tinaybagak, Papa. Saan ko may palubos asambali ti pagtinagan ni Jonas? Kanad-anda pa saan ko akayat. Amay salalan amamirmiraot. Puno ka tulong tiga po na ama paayak iti ayat. Saan masikan tagtignay? Nakamin ti makam mo. Saan, Papa? Siyak ti pinasakitan na. Iso siyak ti pangbalas kan kwa na. Monique. Saan da kumalap dan? Tiyawaran ba ina? Di nalapin ang panunot. Ano saan ka nagidunari ti daray di kasapulan na. Tulang kumitalangan ni Jonas. Kapoy ti panang pasakit na kanya. Ah. Agbabawi ak iti dayjeng inaramit ko, Papa. Pinaybay akla ko man anatay. Iha. Ngam, saan? Riribukak ti biyag ni Jonas, Papa. Riribukak idangagin ah. Kanya ka di mananday ta. Talaga ajak maaklon tinagpanagan ti panagayat ko kini Jonas. Apay akastoy, Papa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunayo, senyorito? Rugihan nyo na sa pulan ni Eloisa? Wanto niya. Ang sa pulan nyo kunkwana? Iti syudad dagiti salang. Mapana kag-impormar iti universidad. Nagadalan na. Barang mo makaalak iti impormasyon ni Jay. No sa dino ti pagnanaadan da iti syudad. Itadda nga tamat dayta. Amo ka confidential dayta abanag. Ang padasag. Yam amok ti bagi. Ken ibagat nga wanda ka sa panggap ko. Iso ah. Sapay la ko mata mabirukan nyo. Ang saan mo nga ibagbagakan mami ha? Wan, senyorito. Naglaka ka ngamin amakilkil ka. Kigtutan na kalaang ni mami. Ibagamon no anya ti damagan na ken ka. Tiyam mo tayo ket nasaya at unti kasasaad ti anak na. Nagkasada pa yan ijay Amerika. Saan, Brex? Ngamin kat sa balit ay ayatin ni Jonas.
Ilata Eloisa. Sa bagay, napintas dahil di akatulong da. Simple ang ginapintas ko dam. Uray mo rin natin ko na. Napintas mo ti panagsa at tiro pa na. Buwan nga rod. Ngam, awan ba't sa pulam, iti kinapintas ti anak ti mayor. Puno na na. Baknang dabay. Ngam, saan nga ay ayatan ni Jonas? Kuwan nga rod. Nangag mo matimbaga na, hindi nagiinom tayo. Ken bali nagsinadan ken munik. Agasam anya. Kita laeng agpaiso no awan riknam iti maysa a tao. Awan mat sa bulan na kini munik. Bagnang da. Nabindas. Ken diadal man. At dagayam kasta. Wen. Ngam tinagas na. San na kaya ti Madam Candida ni Luisa? Gapota, nagtaod laeng iti nakurapay a pamilya. Wen. May babalaw na hindi dayaw ti pamilyada. No mga asawa ti anak na iti kas ken ni Luisa. Sa bali at talaga, dagiti daduma abak na nga niya. Ngam tiyam mo kadakadaklan na rason, Brex. Ket sana kayat ni Madam makas ken ni Luisa lang ti mayrano diti kinabak nang da. Dayta, ti madi nga aramid, dagiti daduma ababak ng breaks. Angam di da pang panunutin, at di da mat maitugot ti sanikwada, inton matay da. Oh, nakaawag ka ba, Mayor Solomon? Kayat ka kasarita Diyos todo niya kandida. At damanan nasarakan labang ka iti babae when may isang estudyante katmatapayan ramas. Aniya. Katapay nga nawagan nak, atapong ka diya siya, tinang ramas. At dapan to hepe, ang naramas ti babae. Isuwarod, Katarami dagiti drug addict. katanya ita, Pinalagan kay din nga sarteng mo dahil nga negosyong kamsan ka ba't ngagpatingga. aniya. Saan mo ko man nga orayan na siyak ti mangibudrak-tak at sikat ti drag queen dito yung lugar. Karamba! Sige! Arabi idam da ita, Mayor Solomon. Tagpagkakabay. Ipagarob mo kadiyasan kong aramidan timbagak doon niya kandida. Katika sa nonoy bolgar ko ba, tamayran raron kiti narco-politics. Aniya. Ha? Adda ka di evidensiyam nga mo awatag. Adda ka di pinirmaag nga mawatak ka. Aniya. Ambo. Si kapay ti adda ti likodan ti pan nakapapatay ti may sa drug dealer. Oh, Kaputosan mo kaya nga adda kalaban mo iti panagiwaras iti droga. saan ko magustuhan ti panang itudom kanyak, Mayor Solomon? No, saan mo kaya ngagsina ba mimpinsan ti dalan radon niya kandida? Isardeng mon ti panagiwaras mo iti droga dito San Mariano. Oh, sana mabali na pa isardang ni Mayor Solomon da ito ay so tinapig sa negosyo. Naginura kayo manan kan Mayor Solomon, Madam. Amo kabalbal sa nakdawal. Gapunay tayo tinaramid ni Jonas. Managunak. Kat saan nyo amalapdan ni da, Madam? Ada ka naman ang nasarakan da abang kay ti babae o na estudyante kat maatap pa yan na ramos. Sino nga minti suspect, Madam? Posible ka no a drug addict. Naita, di panikot. Oh, agrara naman ang ti parikot ko. Anya ka di ba ti panikot yung Madam? Ni Jonas. Saan ko man nga muno sa dino tinapanan na? Saan na nagpagada ka na kaya? Saan nga rod? Oh, ruaman ng tikas dyan rabid na. Ang mga no sinapol na matan ni Eloisa, Madam. Ano ya?
Imparo pa na ako na ayo ni Luisa pa lang tayo ayatan na. Saan na mabalin? Nakasam nito, madam. Manuatawan, anak din nadakan mo ni kaya Amerika. Ngamsan na aniwaksi ni Luisa. Saan ko nga'y panubos, Dawal? Iso ka na panunod ko pa muspusan tapno na anayon. Adid ang subli nga kama dito'y. Anya rin na, madam. Sige, ibagayo. Aramidon mi. Talaga kayat ko nga ramidan niyo, Dawal. Anya rin na, madam. Uramon niyo, jay balayda. Anya. Saan na siya tigal kalabanon daya doon niya kandida? Tasaan ko akabutan? Awan pinirma ni mawatak iti bagbaga na kwarta manipo iti droga. Saan ko kumangaramidin na ito'y nagtungpal iti kayat ko? Kang runan ti amin. No sa naduldog ti anak na. Makainsulto, maag. Kay kaya't nakidendaya ka tolong, ngam ni Monik nga na ko. Ha! Saan amabalin? Nadagsan da ita apapaaramid ni Madam Candida, Boss Dawal. Mga Saan laeng at ibalay da Eloisa ti mauram. Ado ti ramaraman na, no, saan da maidip adagos ti oram. awan basol tayo ditan, Bricks. Trabaho lang. Wen matkat di Masapol nga tungpal tayo ti bilin ni Madam. Talaga kagura na ni Eloisa. Kat awan mat ar-aramidan da adakas kontra ken kuana. Ulaw ang ngarod ni Madam. Basol ngarod ni Luisa. No iso tayo ayatan ni Jonas. Kasano nga rod? Kaano ti panangipatungpal tayo? Rabi! Tapnawan makakita kada tayo. Anya? Uram? Diyos ko. Kasano nga rodan ti balay may? Saan? Kasano anang rugi ti uram iti balay may? Kat awan mo't agnanaad. Diyos ko. At dapay na iraman abalay ti kaaruba? Sige, Barawk. Aganad kayo dita. Bye. Saus, riingak ni Eloisa. Kat ipadamag ko, tinapasamak. Nga misturbon na kailangan, Dawal. At ang aming good news ko kada kayo, Madam. Sigurado ka, good news. Uwan, Madam. Talo abalay tinauram. Anya? Nairaman, di kasilkan akan robot na kay Ibe. Good. Masigurado ka saan nga sublidagi ay nga agamba. Lagi di, Madam. Saan kayo ka diya makonsensya? Iti anya. At nairaman na nauram, di balay na. Katawan mo't pasulda ka na kayo. Ha, awan bibiyang kuditan, Dawal. Intong bigatin ti panagsarita ta. Gawid kayon. Uwan, Madam. Sige, bye-bye.
Sana siya tikal kalabanan ti asino man. Tawan kabutin ko. Nga uray pa ni Mayor Solomon. Kasta unay sangit ni Eloisa iti napasamak iti balaymay. Ket adda pa yan atapon na nga adda iti likodan ti napasamak. Angam, anya launa iti basol nga ikarkarom ikadakwada. Imatayo kami lang arudan kadakwada. Ay, imbes ang nagbaawan ti sakit tinakom na kadakwada. Remsik manin. Awagan na kanaw ti am-amu na iti munisipyo. Ket pa-imbestigar na ahus daw tinapasamag. Atapen na arsom kanaw tinapasamag. Na igagara. Tanya man ang tibagbaga mabasol ko, Mayor Solomon. At dapat, nga damom, iti pan nakauram ti balay dala ka epe. Ang nakairamanan ti dua abalay nga sidag kadakwada, tunya kanti. Saan man natilay pagpabasol mo kanyak? At talat-taloksaw mo kadag iti agama. Tasan na nalipatan ni Jonas ni Eloisa. Saan ka di arumbang nga si katiagluksaw iti dayta? Gaputan ni Eloy sa bailang kay ayate ni Jonas nga anak ko, imbes sa ti anak mo. Wan, maluksawak man. Ngam saan ani Eloisa dan adda kalukluksaw ko. No di ka timaag ken ulaw nga anak mo. Aniya. Paimbestigar ko gusto na ito donya kanina. Kad manugtalan na si kati adday dilikunan ri amin. Landig ngitek, sorry langan. Bye. Oh, karampa. Sana mabali na mamwanda asyak ti adday tilikudan ti pan nakauram ti balay dala kay ipe. Anak kay ramanan ti dua babalaya karumada. Tunyang! Tunyang! Anya ka tinay dyan, madam? Ayabam ni Dawal. Adala na pati nga ibagakin ko na. Uwan, madam. Ay, anya man nga tang tipagungpungtan na kaya. Makapungpungtot manang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan na ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Abay ka naman ang dunya. Saan ko nga amo Pinaayapan na kamatlaag. Iso amapan ka. Wala, mapana ko. Mapana kung ko naman. Saan ka matnagpunay? Kasanong marudan niya magbaga ito niya. Anyamanan. Dalira ko na. Mapan ka kidit. Naanyaman la ditan ti magpagam. Sana ka mapan. O di nakpalikan ni tinanamak. No saan ka amapan, makaamu ka. Panawan ka. Pinanawan ako. Ang kalasan. Yama, sige. Hanggang maanos ka ba Dawal? Pampanan ako no di mat nagtumot langking ka nito niyang. Mapanak man langan ni Dayan ni Madam Candida. Makapungpungtot ka na. Nyaman nga tante baka na. Dandamisan asimrek ni Insang Eloisa iti trabaho na. Nang masapol ka nun at asumrek, angkal. Ay, un nga raud. Nasakit tinakam na iti na ipadamag apan nakauram ti balay may. Naranggas da, angkal. Gusto ka, Sheila, kanakan. Naranggas da launay. Anya launay ayati saan nyo ama ikarkaro abasolyo kadakwada. No panunutan, saan may abasol dayjay? Anya nga ron?
Karbangan da Jonas ken Eloisa ti agpili iti ayatenda. Saan akayat ni Doña Candida ni Eloisa tamarigrigat laeng. Ngam isumit nga raw ti inayat ni Jonas. Kas gayan. Basol nga rod ni Insan Eloisa no ay ayatan namot ni Jonas. Ang may sakano, akin ambisyosa, ti panakiayan ayat ni Eloisa ken Jonas. Tilaing kinabak nang da, tiga po na nga inaklon na ti ayat ni Jonas. Anyamot ng tikas na? Ay, wan nga rad. Isuan nang ijaya da iti dakkel agatad. Akatukad, ti panangisina ni Eloisa ken Jonas. Ken ipapanaw may. Ada pa'y nayon na apang ta. Akayat mi man wenno saan. Nasken nga manugot kami. Wenno awaten mi ti jaya da. Tano saan. Dakas ti mapasamak kada kamay. Kasta gayam tinapasamak? Agam, imbis agastusin mi iti no anyaladitan. Imbang ko ni Eloisa. Taisot pinagadal na. Kasta gayam? Kat ita nakaturpusan ni Insan Eloisa. Agam ba? Saan pa'y ang nagpatingga dita? Uwan, angkal, nagadalmanan kat mangalala iti low. Saan kumit nga raw amalaptan? Nagdakkel lang nga rodin ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na. Tay sugayam itan ti din iti accounting department ti kumpanya nga ayan na. Gapaw iti napasamak iti balay may. Saan ko nga amaw? Noan niya ti pampanunutan na ita nga aramidan. Anya ti konam tonyang? Nauram ti balay da Eloisa? Wan, senyorito. Anya ti napasamak? Naigagara? Wano nagliway dagiti mang bambantay iti balay da? Sigun iti damak iti radyo, senyorito. Arson sa dayday ibagbaga ti announcer iti radyo. At sino kumangay ti adagura na kadakwada? Isikaman no anya ti panagpunam, senyorito. Dwala ang dagiti amok nga adagura na kadakwada. Ang maaramid da nga ti kasta kada Eloisa? Santalaan nga mo, senyorito. Ngam, anya ti amo tayo. Kasi tinakonakton niyang. Dwala ang dagiti amok ang makagura kadakwada. Asino damag, senyorito? Ni Mami. Ganda Mayor Solomon. Senyorito? Ada pang tani Monique. Ariribukan na ti biyag ko. Ket ammo munti ka po na. Kastamot ni Mami. Nadamag na ang nagturpusan. Ket may isang accountant ni Eloisa. Ken saan kami ang nagkinaawatan ken Monique. Nga iso ti kayat na idi ama asawag. Ket imparupak mo't kadakwada. Anipay lang Eloisa ti ayatag. Ita? Dayta ti amok arason. No apay ang naramid da dayta. Tidakas na, senyorito. At dadwa abalay anay raman. Sapay la ko ma. Tasaan ani Mami. Ay, damdamagan na gayam kanya no nagpakada kayo kanya. Ngam kunap anay pagayo laeng nga adda papanan niyaw. Awagan niyo man ni Mami. Apay mo't ta nakasta ti mapampanunot na. Senyorito. Sige Tonyang. Agyaman na kiti impakaam mo. Sige, bye. Bye, senyorito. Addang hataam mo ni Mami. Iti pan nakauram iti balay da Eloisa. Kasta ka din kagrabe. Tigura na kada Eloisa. Sino nga tamot yakin aramid iti dayjay papa? Kaasimot nagiti na ramraman na balaya ng uram.
Wan nga rod. Ngam no ti balay da iloy sa laan. Gunggunada. Nasayat ba't tawadan ti sangputanda dito lugar tayo? Nga may sa ti atapag nga kinaramid. Sigon iti resulta ti investigasyon. Dakkel ti posibilidad na nga arson tinapasamak. Naigagara. Kat ni kadidon niya kandida ti atapan niyo, papa. Awanan sa bali, iha. Awan ko matiparikot na wanay ramraman. Sa nga klunan ni Donya Candida. Ngam, sa anak ang mamati. Kasano anadoktalan da? Wano, kasano nga mo da nga arson ti konklusyon dagiti investigasor? At na kano nakakita iti day di Arabi, iti may sa Purawa Kodse, anakaparada, iti sanunay nga adayo iti balay dalakay epe. Kasta ka di. Eksakto kanumat na makapanaw tinasaw Kodse, iti gimil ayaban ti balay dalakay epe. Aniya? Kan sigon, kadak iti nakasaksi, nalikmot adagos ti balay iti apoy. Katatapan da nabukbukan iti gasolina ti aklaw-law ti balay. Kat may salang ti posible ang mga ramit iti dayta. Kasta ka di, papa? Wan? Padasag man nga awagan ni Donya Candida. Ibagakan ko na ti atap ko. Sigurado kayo nga wan pa kailasinan da kayo dawal. Awan, madam, awan. Katilogan nyo nga inaramat yun. Anikat mitipla ka na, madam. Good. Sinalbag na diya Mayor Solomon. Sakit din di atapan na. Sanabali, tapod no mo, tadakay dakin nakin, madam. Karamba! Diyak kaya tikas na kay bagbagam dawal. Tama kamay, madam. Katawan mo sa balay, makang kiti pa nagsalita tayo. Adya ti amom, naglapayag tinaga ako nada. Kanagpayak tinamag. Susapo, anyo tayo jayon. Pakawanam kumay tapo. Saan anak pindot ni Jonas iti atap na? Agasam, ni madam ti akin nagam iti pan nakauram, ti balay da Eloisa. Unay aranggas kan gura daytan. Tirigat na, kat adapay dua ababalay anay raman. Pumanaw akong dito. Ang mga madlawnak ni madam. Kung saan ko mat nga inggagarat ipanakangag ko iti saritaan da madam kandawal. Sigurado, nasakit unay tinakam da ama ipikan iloy sa iti napasama. Anya nga tamat ti atapan da nga akin arame. Anya ti imbagakan ka ti kontak mo, iday ili tayo, anak. Arson, tatang. Arson? Naigagara ka nung sigun iti saksi. Kasta ka day. Ada ka nung kaaruba tayo nakakita iti may sa alugan. Anakaparada iti saan unay nga dayo iti balay tayo, tatang. Ikay, saan dala anaalan ti plate number ti nasao alugan? Awan ka nung tiplaka na, tatang. Anya? Kan, edi mauram ti balay tayo. Saan laeng amay may sa tinagtaudan ti uram? Ngamkit di, nakubong adagos iti apoy ti balay tayo. Kan, kasla adda bimtak, asinaruno, tigil ayam, tatang. Ay, talaga nga ingkakarada. Maatap nga adda impondo da a container ti gasolin ijay, tatang. Ada ka din na doktalan dagiti investigador. No asino ti adda iti likodan ti amain. Awan pay tang. Ngem,
Kasapulan da tayo kanoy jay. Apay? Mangalada kano iti impormasyon. No asino dagiti kaslaatapen tayo tatang. Dagiti adagura na kada tayo. Anya? Narigat sa dayta, anak. At adalan ken pampanunutek tatang. Tano agitudo tayo. Taktakas man ti mapasamak. Nga masapul amamwanda. Nupay saan pa'y apanawen nga agsubli tayo ijay. Tumteng tuti umno apanawen. Da kayo lang ti amok amang gurgura kadakwada, mami. Anya, no adda ka lang nga tayo ti sangwanak nakaraman kon kanyak Jonas. Ala, ikabilan asaan kayo ang madusa dito rabaw ti daga. Ngam saan yun to am ay tarayan ti basol. Sumardakaan! Sana si kang anak ko ti kang runaan namang kundi na kanyak iti napasamak ng urang. Siguro akat nagbaybay adag iti agigan ijay. Ti dakas na. Kat awan ka no ti agnanaad. Ta pinapanaw yung matda Eloisa. Pinapanaw? Saan tayo kuman nga aglilinno ko, mami? Ammo kon ti inaramid yung kada ama ipikan Eloisa. Kasinot na kamuam iti dayto. Saanan anas kano asino, mami? Imbagayo kanyak nga inlako ni Eloisa ti ayat na kanyak. Iti dakkel agatad. Ang napilitan da anangawat. Ta pinangtaan nyo ida. Anya! Saan kayo kadi ama konsensya? Kadagitang aramidan nyo, ha, mami? Jonas! Amok. Da kayo ken Mayor Solomon tinangtad iti dakkel agatad ken ama ipi. Akasukat ti ipapano da. Sa dino ka didayan mo ha? Sumakpit ka lang, magsarita tayo dinasayat. Saan ka magustuhan na kita ngay magbagam? Ladingitak, mami. Ngam sumangpetak tulat ta. Bye. Gapulang itisan a panangayat ni mami kin Eloisa. Nagadon tinaaramid na abasol. Sa dino ka di man ang ti papanam anak kau. Awan mat serak mau iti opisinam. Ken awan klase yaw. Mapanak manan ag actual practice iti driving tatang. Kasta ka day. Wentang, pasit laangan a practice kabailakton. Eksakto mat a makaala akon iti non-proof driver's license ko tang. Nasayat Kinapudno na. Mapan kon ton irwar ti logan ko inton Lunes tang. Anya? Wenta tang. Binayadan ti kumpanya ngam inutek a bayadan kadakwada. Kasta ka day. Bale, Carlon ko iti kumpanya nga ayan ko tatang. Anak ko. Ininot mo't laangan nga glupos ti piyak tayo tatang. Ket gapo day ta iti bendisyon ti Apo. Wen, anak ko. Saan ko ngay karkarit dagito'y apaligik tatang? Ngam dagito'y ti armas ko amang sango. Kadagiti mangirururuman kada tayo. Anya? Nadagsa na basol dati naramid da iti balay tayo. At apak nga inaramid da day jay. Takayat da nga awanin sublian tayo abalay tayo. Naranggas dala unay. Saan kayo nagdanag tatang? Saan amay may sa ti aldaw? Wan matkit di. Wan gayam tang. Mabaling ka di nga awagan nyo ni Insan dito. Paumayan nyo dito eh. Angam apay anak ko. Isupay la ko matisweldoak amang imaneho kanyak tang. Aging kay ti sa anak pay unay abatido. Wan Ken kayat ko. Pasyaran tayon to tinauram abalay tayo tatang. Anya? Awan rumbang apagdanagan nyo tatang. Ken kayat ko ang makasarita ti gayem ko ijay akkameng ti sanggunyan bayan.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Dumag kayo na yung bag dawal. Adadwa apaaramid ko kada kayo. Nga dayta, madam. Nauram ti balay dala kayepe. Sigurado, umayda kita. Nga ta, madam. Ang mga numabudang-dan nga umay. Saan tayo lang mo? Gam, adda bili na mga gwanawan. Madam. Gam saan nga karamat itilugan? Ang pamarang agagangailang alumugar iti dayjay, alugar. Agistambay. Awan, madam. Kaya't ko amamuan, tatagingay iti babalin, makaala kayo iti impormasyon, no sa dino ti pagnanaidan itan dagiti agama. Madam. Di adalan dayjay nga Eloisa, kat amok, dakal ti sweldo na tamaysa nga CPA. Okay, tita, madam. Ang mga nadaplano na amang ipatakdermanan iti sa bali abalayda. Mabali na kasta, madam. Kat no kasta ti mapasama, masapol ang malapdan. Awan, madam. Di may kadwa paramid ko kat adda sumangpet nga epektos. Sabatin yon to. Kano kan sanino? Agtulag kami paya mismo iti mangi deliver. Agsabat kayo iti may sa alugar. Sikat makisinarak dawal. Mangikuy ko iti kadwa. Kan masapol aluded kayo. Awan, madam, no problem. Diyak kaya tamabuli yaso da ito'y dawal. Dakal agatad ti balor da ito'y. Kasta ka ni? Milyones ti bayad na. Ngabsan lang ang maduble ti ilkatang ko iti mapaglakwak. Talaga asa na malapdam? Di pa nagbakon lang yung madam. Wan, ngabsaan kayo ngagdanag. Tamayran-ranod kayo mat. Basta agdalinag kayo laang anapod no kanya. Ay, hagiaman ata na kontak ka litaw kanakad. Wan, Uncle. Oh, nakawag kayo, met. Ay, kwa, ada ngamin inbilin ni insan mo. Saan nakakanaw ang makontak? Hanay, apay ka no, Uncle? Uray, saan ka pa'y nga agpasada iti tricycle? Igarahin pa'y laang ta, o may kakano ditaw. Apay, Uncle? Anya ti pakasapulan kanyak ni San Eloisa? Si kapay laang ti mangimanehaw. Wano agbalin a driver na. Bayat di pa'y unay expert nga agmanehaw. Nay, adda ka dilugan na, Uncle? Adda ka naon. Alaan na intun bigat. Ay mairuar na kunak kuma. Wow! Asa na sunliin na San Eloisa, Karlaon ka naw. Ti kumpanya nga ayan na. Sige, Uncle. Agrobata kita matlaeng. Sige. Ibagakan ka no sa dino ti pagdis sa agam. Ket sabaten kantaw ijay cruising. Sige, Uncle. Basta ibagam nga idisaag na ka iti cruising ti Lourdes Grotaw. Sabaten kanto ijay. Wan, Uncle. Sige nga rodan. Agrubat kan. Bye. Bye, Uncle. Ay, kasla saan anak kapapapatay. Dakilan ti nagbaliwan ti biyagmeken Eloisa. Ket agyaman ak unay Diyos kaw, iti panarabay mo kada kami. Nga uray adaw dagiti dumdumtang apan nubaw. Ni Jonas. Masaya at magtaisong timawag. Talaga kaya't ko kasalita. Hello, Mr. Mercado? Agyaman. Ta sinong batang ti awag ko, Eloisa? Kinaput no na. Kaya't ka magtakasarita. Kasta ka di. Ngam, saan mo ako naan ang maipapan itinapalawas?
Ha? Maipapan, kadagiti mapaspasama kita. Saan ko ang magustuhan? Nga niya. Saan ko apat dyan? Asaan mo pa'y nga amu ti pan nakauram ti balay mi? Anak kairamanan pa'y ti dua a balay ti kaaruba mi. Juan, namuakon. Inyawag kanyak nito niyan. Tawa na kaya lugar tayo. Anya day tuy ngar aramidan ti inam, Jonas. Ni Mami, ti Atapa. Awanan sa bali, Mr. Mercado. Isudala ang ti adagkura na kada kami. Saan ko nga mo? No anya launay ti basol mi, asaan mi ang may karkaro? Mabaling ka di. Agsarak ta. Kit agsarita ta. Tapno saan laeng? Apa nanguram iti balay mi ti aramiden ti inam? No maamuan na, ang nagsarak ta. Kasta ka di. Di nang tumamuan, Eloisa. Adapang ta. When no balaag da idikan ni Mayor Solomon. Ano agsubli kami dyan? Dakas ti mapasamak kada kami. Eloisa. Kat idinaamuan da pinatarimaan ni tatang ti balay mi. Sana nagpayag. Pinauram ta nga. Ang kapkap na kamkadi nga isuda. Awanan sa bali, Jonas. Ngam saan amay may sa ti altaw? Mr. Mercado. Adda pa nagpatingga ti pa naglablabas. Sige, adupay ti aramidag. Please, Eloisa. Kahit kung agkita ta, ada kita dito yung syudad ngayon nyo. Anya? Please. Taan niya ti kayat na amang samak. Agkita kami, kalpasan na. Maisagmak kami kani tatang. Ni Mami ti tudon ni Eloisa. Nga adda iti likodan ti pan nakauram ti balayta. Ay, kanyalakit din ni Mami. Bakitan? Ngamsan ang makapanunot iti husto ken nasayaat. Anya launa yun ay atigura na kada Eloisa. Ay, saan na nga ta ang mapanunot? Nagdakkel. Wino, nagdagsan abasol ti inaramid ta. Masapol ang makasaritak ni Dawal. Amok nga isuda ti binilin ni Mami. Anang aramid iti dayjay. Ay, baliwak nga awagan ni Eloisa. Saan ko asar dengan? Aging ga iti saan kami ang makapagin na si Dagmanat. Kumusta ka, my love? Che, anya amay labas sasawam daw. Piling ka man. Siyempre, love ka ang urisan nak ngayatan. Nyam, sana ka mawanan ni tinanama. Amayat nak tumatlang to niyang. Wan, inton lumagto, winupuraw di uwak. Napangina ka launay. Mabagatan ka balasang nukasamlan. Anya kumat mo. Di uray man nagbakbaketak. Anya kumatin na sakit bakrang mo. Aray ko. Pabaingan na ka dito niyang. At tandanan ka. Nagsarsarita. Tamangan master ti sa ilo ti panunot ko. Ha? Aging ka iti paspasurot kalatan ken Madam Candida. Sa anak nga agsagmakken ka. Ano yan? Ngam no may pakitam kanyak anak balbaliw ka atalagan, mabalimpay. Anya dekat mo asawan. Amok pulos asaan ka ang makapagtukyan iti paaramid na nga uray dakas. Ang tagadiyan mo, napaaramid naman na nadakas. Amok
Da kayo ti binilin na ananguram iti balay da Eloisa. Saan ka de? Anya? Da kami dito duwang nagaramid. Ulitat dawal. Aging ga iti paspasurot ka lang kan madam nga uray dakas. Sa anak nga agsagmak kan ka. Panunutan din bagak dawal. Naman. Kasaladot ang mo nito niya. May bagak ka, madam. Ang mga nukabilan, napapanawan na. Ayan, saan ko akayat na pumanaw dito nito niya? Kan adadasan ko akayat, akabilan ni madam. Hay, agyaman akdadakan litaw kanakan. Wan, Uncle. Orahin ta sumangpad ti kasinsin baw. Wow! Nagpintas mat gayam to'y pagnana din yung abalay da, Uncle. Wen, balay da uncle mo akasinsin kaw. Katayan nga rod ni Uncle Baldo, Uncle. Ay, kuha nagbiyahe da. Sinabat dati anak na naggapu ejay abroad. Adda gayam medyo abroad ti anak niya, Uncle. Wen, kahit makaginawa nga raw. Nukas jay nga da papananda. Daada kami atalken na apanawan na. Ay, wala, Uncle. Mala. Agay na nakapay nga raw. Ay, kan agkapita ba raw? Ay, wala man, Uncle, tani. Nalamin gayam. Ay, karuwan Dayta ti pagayatak dito, ta napintas ti klima na. Isumot lagaya makaya-kaya tsun kan inisan Eloisa ti Agnad dito, Uncle. Saan laeng at ti klima na, barawk? Ngamkit day. Gapo tanarangkas dagiti daduma at tao. Wan nga rod, Uncle. Nalabas dala unay. Nangruna ka da doon niya kandida kan Mayor Solomon. Itaak man, pasaan na tangag balbaling ni dawal? Sa anak tumak nga agayat kenkwana. Saan ko akayat ngagbalin nga asawa ti managdakdakas? Malakip ko ni Eloisa. Anya nga tamat ti aramidan na ita. Tanaamuan nan ani doon niya kandida. Tinangbilin kadagiti tao na manguram iti balayda. Ay, anya laki tingag paiso. Di danto nga tamaamuan, ti kinapudno. Kumusta kayo matan doon niya kantida pa? Nabayagan na di kam nagsarita. Kat kumusta ti pa nakaiwar si droga dito San Mariano? At dagiti nakalista amaatap amay naig iti droga. Wenno drug personalities. Kasta ka di? So amasapol nga damatiliw ka dagwada. Kat pagpudnuan dagiti pulisita. Wait ngam na adda matiliw. Kat ibotaktak da no asino ti big boss da. Sigurado. Da kayo lakit dito pabasulin ni Doña Candida. Orayan niya didan. Tinapatag. May butaktak nga iso ti drag queen dito San Mariano. Magsaka na kayo kakadwa. Mabantayon into madamdamay tinay tuding a lugar. Ngayon baga ni madam, mapangsabatan tayo iti bitaws. Santayin sa amat nga iti kwarta, dawal. Ada! Paikid ni nasaan? Nakilagatan timot tayo. Katusto ni madam. San rumbang matbulyaso tayo. Lan nga tanga ag double cross ti kasinarak tayo. San mat nga ta? Nang runa no makita na tikado tayo ngarmano. Anya ti madama agdawal. Agdarong kami ni ti lugar pagsasabatan may ti kontak yo madam. Nasayaat no kasta.
Masapol asan kayo mapay. Wan, madam! Sandang agbigtong tamang 1, 2, 3 kada kami. Kasasahor talaan. Loaded kami amin. Di ipalubos na kayo, uti mamay sa anda. Saan mingi palubos, madam? Nakasaka na kami ang makipinatay. Rumbang lang. Tamay mayat payamatay kayo amin, basta sa anda maagaw ti epektos. Anya? Sana mabalin ngagpukaw manen. Bano a milyones day jay. Iso anabalbalor pa iti epektos ng ti biyagyo. Alas batan tigas tapos tawal. So, mabuso na, kakatwa. Napatpatagbakit din kinukuha na tipukaw na kwarta no bilang. Ngam da tayo at tao na. Nga daw. Ha? Ngam, wala. Oray masulong tayo, okay madam. Arami din tayo latati kabalan tayo. Numala tayo ti epektos ngawan barikot. Banat, kangatwa! Ayop ka, Mr. Guartilon! Ulag! Sige, kakatwa! Patayin tayo amin nida! Banat! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, ni Loco Love Stories.